Ale Samoa saipa au fai pese. Ia ele toi tu fa te siino le dei fa tunga o le tua vi inga foi. Ia le kalesia fa fa tonkersiano Samoa. Ia ma le lanto pese lea. Ia le pese wa e mua pese umai Samoa antoa lava walanga e usu mai lava i teimi o nga laiti o nga tulanga lua le malo. Ia ma pese e so stingata o le malo. O le malo i mamalo. Ele ia sisi malo i runga ko le malo le tua. Ele i fo ise isi tupu. Po afa mai o kupu o perekangia, o kupu o fea, o kupu ai kupiko. Ia o a uma peresi keingi o Amerika o le kupu o a uma tunu o faiola tau tupu e o a fo ilo tatou o tunu utunou. A o mamalu o le malo tupu o tonga mamau tupu uma. Ia e ifo uma lava i le tupu siri ese to tasi. Le na valo ia le perfecta o Isaia. Famai e ilo na ua le malo. E ingoa fo ia o Emanuelu. O le alii o le file mu Prince of Peace. O le tamae whaavavau di everlasting Father. O le tupu malosi, a mighty king. No winga. Ele ia la se isi tupu e ofo ia tatou ia whaalala wa a isi kaulangi ngō ka ngaka whamai a orku porongu. Iyo, ia manatua ile o tala to ina fo ilele, ia. E lalo ua misa nge whamai, e lalo mako kupu, mako fo i kupu. A ore tupu siri ese. Ia, ua manatua ile tala fo ile na whamatala ele. Hao tato ia ile amatanga o porokala. Whamatala le whionga ia vui le mātou malanga le salu i Amerika. Maina ua whaatasi atu tupua mamali e toa. Ise whaatasi ngā whaunulunga whaahao o malo taitasi. Sa whai ei fiti. Maila ai ua tala noa nei, ai manatua fo fiti ile a o ngā universite fo ile a le USAP. E iei umalata maiti Samoa ko ngā fiki atu i o Porensia. E o le ala ua whai nei palo ato i na akupu. O le li siri o fiki o le kupu o konga. I a le ala iei to o lua ia le fionga fo i le sunga le nofo le mali e toi le i whai langi lana fo longa. Ia ma le matupua. Mai la i o le tala. Ia ua whai ngei kala ko inga ngei. Po hai o lātou e sili o na wha mamalu i ai o lātou tangatanu e wha hao whai makupu. Uso ne leo ilo mai. E leo ilo ka meki ala la ka pi ka meki a o ngā Pasifika i whafu. A le tala noa to i ina i tono le wharitele. Mai whatu le ia le konga, ia le sari le li siri o fiti. O a ora makua wha mamalu ai fiki. Ngā uvala aua kua e kou keiloa i anga e whai ka meki. Ia oso mai le kupu konga whamai ia o aufo ia konga ele kai nga. E kasiala umalele nga e kuke vai whai la pe avala au ka maiki. Ia le fo ila ia mali e toma tupua whai adu fo ia whapena fo i mātou i Samoa. Wala au noa mar kupu konga ka miki ki konga la ka pifafu. Tali, sau. Ia, le wha konga e sau. Mai na wala au atua sau whai la loli tamaititi. Ia, sau whai. Ia ona umala ia tu sau punou a fuilele. E ifo masavali mai. Ia nganga o mai ia pia ko akuli ka mai kiki la lom vala au mai pole ia fa kur kupu konga. Ia, koero ka kalu. Ia ale piu fa ke pai mali e ko ma. Ia vala au le siri o fiti. La ko fu ka mai kiki. Ale, pula vinaka. Sau. Ia fa mai nga savali mai ia sa fai ka mikiki e mai ku ko se fa sanga e pi fa sanga kilo le siti ke I fo ia mane ko ku pua ia fa ku ka mikiki vala au ka mikiki fiki ai mar fa alo po ngadi ma po le an me ia ko fa ku le di siti o fiki ia ai ko e rongar ka mikiki Samoa le ka aro la ka pi vala au ku ro mane ko Tali, sau. Le ala fu I manga o ele o fia ko I lalo fu I ka ko le au le malom. Aga mo e marka me gigi Samoa ku mai ku or fale upu I manga fa mai.
e se me kiro manga o male kom kupu oki ko oki fa se sa o saur ka me ki fiki sau i rofa a fa me mo e marka me ki sa mo ga mo me aku mai piko ko fare mai pu manga ya ko mar se lor ka ma ro mai ya e se me kiro manga o male kom kupu o nai to inala e fa mai pe wange ngai ko ingai ru mor kupukonga mare di sirio fiki ianga yo fai mai ya ko fa ko markala mari ko ya ko karo ia whaasanga loa ma mari e toa. Peise kala vo ile kau kawa ile mea ufua. Le wala au wane la ikiki le usau wala au mai wha pepi e de wha alo alo. Wha mai lo manitala alto ina le mari e toa. Ia. Olo mātou watu nuu. E tele tupu. Ele o mai umare tele o tupu i nei le fono le nei mate iai. O tupua o le isi tupu. O hau foi o le mali e toa o le isi foi tupu. E tele foi tupu la ilo mātou watu nuu ele o mawhaina o mai. O le tamaititi foi le na mamoe mai. O le tupu foi. O le ala nga ua le mawhainga sau e whai maingi a ngai foi. Le anga o le kupu forka. Ya, ada mele mau ya ga ko Samoa e de fia ko ilalo de sine e kupu mai o ile ma fu ma ye fa matalanga ye fa mai langa o saka ko Samoa kupu ma ai lo pi o kala ngai ko inga nga kau kava ile ma sias ile o ko le wadi ile ai ma se ro fa alo ya o ma fu na fa ila utala ona o por pese lea walangina a majaile tatou por kalami o ele tupu moni e uia la i ka kou ka mai whaasi kupu ma ka kou fia kukupu ma le ai ngā kupu kupu e tasi a le tupu sili sili ese na o le e ou mea uma o ke fia e whaile maulea i na fionga pa ia le tua wha mai o le langi o lo uno foali o le lalo langi e kuku wa yo vai po wa au o le langi o lo ngofo ali a o le lalo langi e kuku wa yo wa au ia po au le li lono winga pe a to e fa matalaina fa nei ono po o ke pule mai ai le langi e o le lau ele ma le lalo langi nge o mea u mala ka ko ke faia ele ai ma se mea ya ka ko e ya Yehova uma mea uma. A mauala lo tātou wanoa o mauairo ka kua vangoa tātou te tautua ma o tātou whaia ai le finangalo o le tua ma kaukua lo ka kua kungu o ma soo se ma ainga ma e kalesia. Whaia ma le wha maongi. Ea whai foi ma le fia awalanga tātou te le iloa. Ia po fia e tua i ai le nei soi fuanga ma le sa valinga le tūlanga o le oti. Leo ke whaia kuai. Awa o e ai e whaatalitali i le li la tau te mauti noa a o le wingo o whaamatelanga e ke leiloa o ke e ke resi la fia o ke leiloa po a whiero ka ko waso iwe e mawhai ono tau wa sila mai mo pisa aku ai o le vea sofou vai meu e sira ka ko wa ia pe ka ke lunch pe tati tala noa u whaalongo atua ma soi fuanga e whaapena ai whaatalo whamau folo whaatu ia maa walunga si o tātou watunu tafa te tele ya mai lava i lea ma tafanua i le si o le fanua ya po fea fo i le itu o le kelope e ei mai si aku nguu e tele na misi la ufa atarofa a o lai ai tama whanau o le tātou watunu o lo la tau tua o lo la tau saafi fo i ma moli mau mai ya tātou porukalame wha au au lea fiafi ma lea fiafi ia o te loa ua tumu la o messenger nga nei le tele o tou o fisiri mai le tātou por kalame pe o le ise mea. Ai mai se a tātou ia mai sa moa mani si fo i tātou o masani le taimi. Mana tua o te wha mana tua o sui le taimi a mātou ni usila nei o le asona nafi. O le mātou daylight saving le asona nafi. Sa ki ai kua le vai o le mātou wati. Mana tua mai fo i la le ua mātou wha sifo ia le mātou tau mawhara whana. Ia o leo le a mātou o le tau fo i le leo le a tau to uru a o le ko uru fo i por kau kokongo.
ia e so o mari tatou tau malulu so o le lana to tusi ele vai ma do watianga itua no no wingo le taimi le nei au kilo ila wati le ua afale lima i Samoa men lo suma le faminu te ele tu la lima o le fato lo suma le fa te ele fa ele taimi ma do ni usila dei ia o le nganga le bo pa u ia te o version te nei ona fa ai lo atu e sui le tatou taimi to tu itua ia fa tai o mosi na extra sleep ai o te fia a mata de por kalambe le fu va ngol le fiafi ia me se foi le umi se taimi o tatou vala le toi tau fa ai loina le vai nga o te fia fa ta lo fa le nei va ngol fiafi le amatalia yo le por kalambe wo me pa anga mai feo yo le tala le lei fa ta lo fa ma o fa felo yatu au na tofia le tua i so o se fata faitaulanga e ka le fia e le ngata o ni usila nei o Samoa ia mai se o le tafa o le nei la lo langi tatou te soifua ma feolai fa talo fatu asiata ma le nganga i tumu le fa alo ia suinga fo yo le vai io o to wa mana ia fo ile mele o le fa yo le suki io ia tate sau bo fo ia wa fo ia ma wa fetau fo i ma swinga o le tau o mantou o le ai wa le o mantou la ai tau malulu londo winga e mo mia la le moe le suki ala le suki awa te langona o le skadinga le fa Godfather okay lo ai Godfather ele ai se taimi o lona soifuanga e sui ai ni ona lava te o le taimi to file te malo e to far suki io e o te tauna sui le swafa Godfather e fa ingoa ia man in the suit po fara suit a dalo fai le tatou paanga wo matotino le proclame le dei ia o tu sama fai ngā le avea ia no atuia ia pe fai atu ia se tala pe le au ia sa fa matalanga ia o le a so tata mai ma so ta poto to liuliuina Samoa ma to suia se iota wa mai a ona mamanu la langa wa ta oto fo ia se alo ele ia se fa fia poto ele fo se vavi o i fo i le tangata e sau to tofi Samoa ia ele so tau ai le olanga le nei langa o Samoa o mona tofi ia wa le kele ia fo inga o swinga wa ia o le ma e mari sau o le siruma ia o sau ia fo ia ma fai mai lona poto morona fa fia poto ia na mea mana tofinga ia mana fo i ma vaenga mana fa sino manga awa ole menga le boya ile nga nguru ngai e ye me ngo ka hola mai ya yo tala ititi o ta fa longo to ina o me haya nga sa wai awa sa ngai so fuanga wai se ala ka fa longo ku ngai ai fa tu wai wa sa le me ole poto ma le to mai e ila le me ole poko le lei ai fo ila male fa ko fo e le poko le lei e foi la ma le poko nga e ngofo sui ai ma mea sui ai ma fa vai o tamalana e le ma o la u le ta utinonga a o la ta utinonga le o mea na o moli mawina va ai o mata ma fa longo i ai mai tua e le u le se o langa o se tangata e sui fa vai yes e pe yor kanga ka e maka fangua e le u le o lo to e tau mawhai e sui se mata la langa ma si se mata la langa o lo sopoutu ma lo si tale na i le tau wasa mai e tua a ma e walango mau mai te sa tau wasaina le fili marenga su le o ta sapi ai nei a faila e ke sau ma lo soifuanga ke kau mawhai e suingi wha vai papa ma suingi ko finga o mea ua mahe o na maa vaina o ma saa ai le toto ma wha pine wha mawina ia e ke saungi e ke makuwa e maa sofa kulo ia o ma ngai ke sila fia e iei tangata o lo unu ua i tangata o lo ua inga i tangata o uiloa na matua wha le tonu lungor fonga ele te lo foi nai te nofo mai oe e te moli mauola ini mea na tutupu whapena ona o tangata wa suia whaavai e o foi nai ka kongor malo so se mea e te aluatu loa ai e nofo sui le whaavai ia
sa o lo le fa manguia le sika malo nga ile fa boi ponga lo nga fingi fa mai ia fa vai lu ai ngai lu ngor papa a wai lo le ko inga ka fasia vale ile ngofo mo nga fingi vai ya o la u fautuanga mala u ti ma inga ya o lu fa nau ia fa vai lo lu ai ngai lu ngor papa a lu pa u e te lu pa u lu ngor papa le angor kala le kusi o e lunga ko ma o fatu na lunga o a e mausali ai afa pe ai e alu ai lu le pa u lunga o papa ai toi pa u papa ya o ele alu lu pa u le papa ai le anga le alu se tatu wa mi toi pa u papa i lunga o o le me pito i le anga la le na ele ai masona fofo ya a fatonu le tu la fa e ila fa tal no anga le tu le afon fa o to manatu ya ile sunga le li fo mai se to es su mai ya po le professor fo i ya ila na tusi sa tusiina ya sa launch fa tasi mana tanga o le aonga se fa se ma tala tu sa yo fa mo sa fa wina a mai ar ma fa tala no ona join mai la ia le or ma to over amasani ole ata to fa soa e winga ile manu mai lunga mana tua mai Samoa nga o pisa ma o pisa tu lava po ole a le fongo kanga le sa fai e kuila epa ma fia me le poku o tau mana tua mai na o ta pisa tu lava mo fa peatu o a o pu le fongo kanga nga fai a o angi fia ngai nga fai sa po malai sa tau mate le ete o a uma mea na ona tato tau mate a le o to o mai ala to tau mai le o to mai to tau mai ai la le e le papa maka ukia le la au palasi e ilunga fa tu fo yo le tau ai to o mai ala to ngana mai ma to tau mai mea pi o ma mea le sa o ya la to te fai ko yo mai e ko e ka wa ka ko ta sile na va nga tau le ole a fo i mai tatou fa soa ia ilanga o lona matautia o i e ono toi fo i mai ai se fai unga ngar fonga fitalai e te tau na fai o le waka pule ngā ruru e fa kasi ai fa sai runga kula fonga o mai a fo ina fai de su e ngari tatou porkalame o matua mati le tila le soli fa vai ma le matua le kea o le atu ai ngā tangata e nofo le tofi pa le mia o le atu ma tau tia tele pele o sa o ala o pese atu si atatu wa mi o le ufao fa malosi ele o tau nu uma mea na pisa atu ai sta mai titi sa vai o si atatu wa mi o ea ua fao fa malosi ua fao ai limo tangata fao mea lo si atatu watunu e toi o yel tatu fa soa ya pe amai ari tatu fa tatu longa mo tatu atu mo malolonga o te pole te tatu por kala mo le fito amata ya tatu atu malolonga foi mai fa feilo ai le fionga ya tofa tavana na mulo uru dokta ngau tavana ngor por kala me le vanga le fiafi. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los ful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia to foil e te faonga ina so se ta vale ma bawailo avdo ile se e afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile ta vale mai le malava le faleolo polo tanto ofisa auto ile fua pe momolia to foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se fa lave ai olo o yai le fa mama avenga ma de tuolo yele tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa.
E fia le mona rentals e whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E lusful pasene ua pa uma ulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e afe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whao ngā i le Pacific Easy pe whao ngā fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Taimura wati lea ua toe luas furu mare tasi minuti o data lea o le itula e lima mara tua foi o le usuile matu taimi. Lea la lea ua matua rush o mamaili to tele fu mai asia dau wale stato porkalame. Ia mara tua o le uto e titu o matu wati. Nono wingala o le ua i kulaiva vei Samoa. Na ilo matou. Ia ai o te fifia whailo atu o lea ua atua tino vatu sili o le tamana moi leana. O lo tu tamatau atu e fio mai le sunga. Ia atatu woi le ekalesia sa o le pikopo le prestene. Ia tō whinga maa uru lunga umo o le tala le. Kalesia Commission o peo sa ngatai. Ia o lo opo mau suru ngā titi o le sunga le profesa. Ia au mai tūlanga tau a onga o le sunga le pule a onga o le sunga le whaia a onga. Ia o a matu ai ngā whaalanginga whaale a onga e ave iai. Ia o lo iau mia fo ise ilonga matati a maa walunga. O le tofa o le wha tofa manino. Ia i tūlanga fo. Mai se la o le tusi lea na te talaina i lea sofa reine. Le fiafi. Le fionga ia tofa. Tavana va futi le lua na mulo ulu. Doctor. Ngau tavana. E rungo le tātou porkalame. Tau te ia e le studio mo le taimi lona lua. Ia, o te fifie fo i wa utoe va ai. Ia e le King of Suit. Ia ka māloa ua mafua ai o na suki a toa le tātou office. Ia le sunga ia le ataua manufui, a.k.a. Godfather wa iloa umai. Ia e tina mata maitai a misore lalolangi a toa. Ia whataru whatu lo sunga. Ia il fo mai po lo fionga tofa. Ia mise fo i runga proclame ne vanga fia. Whaftai lo sunga fo mai ia ua e sila fo i le tūlanga ia ua iele ofisa ia ua whetau i fo i wa utelo. O lau sunga o lo lea i oi. O ia la e ia so whaiso o tūlanga fo i uta ma ngā wenga. Ia ma lor so i fo manuia. Whawhilo ia tūlau sunga le ia taua e amarina i aso. Manuia la ko whawa mai asiaka. Ia ma se foi a Dr. Tabna, ia foi professor kako mafkanga marques fo nge fiafi ia ka po mai le ko yo kupu mo e ia pa kalo fa ku nge ia fiafi ma nga fia ma lo so fo mo ma la nge mai ro fio ia ma lo le so fo fo lau ole a no manatu se to e su mai le sunga fo mai ia manu le fa to mai ale ma to fa mo sa fia nga ia a ma to fa sofo. Ia ole am faila vai tatu producer na tu watu na inisio va ainga sa iai le po. Mata mai lava le avor feilo inga sa pale fea ngai ma le lau mua le lupe foi vau ese. Ia e tali malo ai sia matou malo fa aloalongia malanga mai Amerika malo latu au malanga. Ia ma le taimi na te tala i loa fai totoa mo le lau tele o Samoa. Ia nam va ia le matua le ofio la lea. Ia se fai so finangalo. Sa mau foi sava no male uso ia sa vela na tano ava e manatu. Ia ole so longona ile fo ia fia mare tau mo fainga le tatu a onga sa mo i nei e tau tu fa tasi le tatu fa mo mare tala lo inga o lo fa mo ala le tusi. Pa lo fa ftai se ata mo le siri i lo matu malanga mai. E sale lo po le ale e to ainga fo le reception po le taliaina o le town famous fo i male proclame pe fo ina lo ftelinga mal malu lo to office. Ja, ai te o vai
e makau kia le lofi mai foi o tupu matamali tina fartua matausi saoao o manga o fanau o fa pe we e se foi nei vainga awa ele masani ai e foi ia te uia rasa vale toa le potua nga to me tia nga le fa fe ngai te mi te mo ai lo vai le pole o toa to la va sa mo ma e ona tupu mo nai e to mali fa lo polo e o la va le fanau e se le matongo fio le a fiafi ma o le taimi atoa a matame lava la amtanga se o al fai o te tilo so malo o anganga fanga tia fa pe so o le o fa tino mai lava me na tom fai fa mo tu sia o anga fa vai o le va fa lo ai o le lo fo le tasi desi o le matongo fi fa pe se vai la le mele o tal fe o mane me so tai le mana toile o se maftang se sile le no o iai mo tele o aso talo no malu e foi ma fafta ia la vai lo telenga ia me se foi ia fionga ia to ma la to mo la vana so ani fatu langa ma fa senga le por kala maneas ma lo fa tai ia ari to foi visa we sa unonga awa e ma eu ma tau tia foi vai ngole a fia to fa tai ai maru lo telo le antunu uma se tatu wa o va lupe foi va es io ngo koile kiki aku ngo on time ngo koile kiki akela ko como va ia o fa pera il ho ma ka fa ko ili ma ka me fa mai so ko le o ko so ia ka ia mara wa inga ngapo a me so po kimu e fa le ko le ka sa ilo ma foi le ki o ngo ka ni si yo ko so le ai so no mo kwa ia fa ke ringa for fi ngo fa ka se ku ia le fi for konsula ia mo se fa fo ia doctor ai fa liwana doctor liwana ia mo se fo lo sai fo inisio au mau fai longa ma la ka mai ia wa mo la ia po ia ali lo ia fo ma senga e le la ko fo ia ma senga lo ia ma le ma se fo le fo ba yes ko foi ba um kwa ma ngai me mo so pe ya wa plen uma ka fa le me um nga po la ka foi mai ka mo ka ma ya la jonu lava o nisina va inga le tau o lava ina yata na puina o le matu wa fa tu mulia o tonu ya o le maru tapu ya le kalesia sunga fa fa inga pasta fata wita fata ya male Victory Power Ministry fa taisa a waile fionga konsula wa o malo Samoa o kilani e fionga ya fe mata paru se lue fa po le lua ia msio no fletua ya gata ilea ia o le to tele ni so fa ya o ngala sunga tavana tu lo sunga le fo mai to tele ni so fa ya o ngol po fo ilea fa to a o lo ai ni so tu lo o lo ia o faia onga lau alunga sa University Samoa e for fa onga University sa ia fo ia va ai ia le samalanga mai fo i Samoa ia matu ai ngata ngata fo i e fia ile tu ai nga fa to fala inga la vale tasi le sa au ai fo ile a fia ai fo ko no mo muli ai nga o meli fa kai mai o fa pele we o le linga e fio mai mai o le fala vela ve tu lava asiata ono o le tumu na yai mana ia proklame ia na umalo mol matu tusi matu ai onisio vai nga lau sunga fo mai o le ua mai ona ditala lo ia ua maneno fo ia au fala i lau sau no nga ile po e tu sa le a fuanga o le nga luenga sa fatinoina ele i fai ngofie e moni u po le tunu sa fa wa fa po o le ano ai fo yo le to fa le tonu na mati mai nisi o tamali o nisi wa fa ilangi la to fa fo longa sa e sa no ina le tama fa fenga inga ya o ka fa olo ia na e sa no ina si o matou fo ile le asiata fo isa va ia na te mi fo ia matou sa to pa te asia ka ya ko po le time o fa ilangi la to fo longa a o lea e tu malelea la la tau whātou whāla i ngai ala i le ni ngā luenga. O lea se la ngona o lau sunga le fōma i le tūlanga. A whitai lawa, e la ngona lo anganga whātou waa. Awa fo i sa o
nau lava ina ia whailoa ina foi tamā matina toi uruteia o i la tōlo i ei whātofa ala inga o i la tōlo i ei e tausi mea i mea sina ma le ngatela ngana e whape foi tūmanga e tātou te whame melo i na tanau nau ala i o i ei la talano awa o lo nganga ina i mwhai o na whamau mau na whamau tuina i anga whawai e lima te nai i o tātou soifonga i tātou angano tūmanga tātou te mita ai i Samoa e to tele la tō o le whailangi e wholanga ai o te whawhitai ai reli o na sa whaavano ina o lātou teimi o le mea sirina o whiwhia i o lota samalivali atu hoi lele malata me puata malata mea e pu e ai leo ai matoata lia ma le whiwhia e nei o whape e leise e fo ese tūlanga ia te o te siringi ai matala noa ai le mea siri sole e le matua matanga o fia o le whaeroa inga lea ia te au pe ano whaatu te a torto sanga o tamel melo i sawa ima o polu i le tausa ai ringa mo i lato umai sa vea ma tausi mea o le oa o le ngana ma tūmanga Samoa ia ona matua whaafifia inga longa o le meu tawhafte o leo o i ele tusi o lea i uma o lato le tō whaama le whaototanga ia fo i ta mama tina o le tunu manua i mau watu le leiloa whai whamawawina e peo na i le tato tusi nei ma lo whaftai te lo foi le tau i sau e whaafisiri le a whaina ne whai ana fisiringi ale sunga fo mai o mori tato uvnoa o le foi a fiafi ia o le fisiri tu sa o la vai lau sunga le fo mai o ani whaafita uli na whea ngai ma lau sunga i au tau mwhai ta pena lea wha moe e le whai ngō whiero kakango i kusa ia e mese fo i tonga whea ai tūlanga o le au fueloloa ma le au whaitau ma le au maitau wa o le aku ngei e kuwaka i kare kuunga mau o la hae whai kala ma tūlanga whapena o ani whaafitau li sa i fo i ni vaenga sa whai matau noa tia ai le tūlanga o lou tau ma whai au e ta penanga le nei wha moe ina o wha manino i nei ta māmatina au fueloloa lau au sinsina ma i la tofu o lava le tofa ma le moe o whaatumulia fo o lato soifuanga i le matanga o fie o le ngangana ia ma tū maanga tātou te whaamelo e le i ai ma se taimi na pia lau o le timing o le taimi rena o lato ai pia o le taimi na lau na o lato e tau mai ai leise singa te whaamawawina o leva na mo miti fo ila to se vai fai ia o le isi si sa o lo taimi lana o lo to ma na ia lama mo tarfa ngai le o le mesa o pole academic credentials po requirements i le tulanga le tau so i universite ma o base tau vanga me universite fai fo le mai le universite ia me se fo le langi ato e fa pena o le mena sa o si le tuno pole ai nai lo mea na o mai i o tato tu me se fo la to fai langi so fo al fa fitauria na sa o fe ngai ma ai te o titilo tutoia sa so swani tele le information na mai o tato i Samoa e ta o le lei ai whaatutua nai and provides credibility bo le tau aloa o whaamamonga i tono le nustela vai ia pe ano tala noa mo mufo i spokalama na swani lava le li na mai whaamamonga na whina ngalo tō whaama whautota watu tusi atu ma toa maulunga lava le tau aloa ma le matanga o fia o le walanga e ka ko worldview o le worldview tātou Samoa ia policy fo e mavo famo mo i mea te tele the big concepts ona fa muli mele o mela it i fota tau al fai unga
e la iti atu ia mawawonga nai lo le mea na amata mai. Au isi worldview, e le reverse na mea e mawawonga mo i tamai mea. Ia a foto a mawawonga muli i tu langa te tele, no va pele. E se le matango fia fo e ole. O lai mawawonga mo tatu tangata, i mea siri ni tau. Ai muli i mea siri ona. Le fa le tau o i soifua. E a mata mo i va pele. No whaanga le me ka o concept mapping analysis, e analyze el data, fe kau i le lei lava. E no wa ai atu i universite, ma e tāra whiunga le lei lava le whaama moe, ma le anganga o lo a mai e nei whaama moe. Ma lo whaafitai. O le a se wha moe moe ngā ono le tātou taimi fōi, o le a se wha moe moe ngā o lupe lausunga i le li i professor po lausunga i le fōmai. E mo le tātou tusi, ia ai e ono sila i wha au pea o ni vaenga o le tusi lava le nei pe ono sila e se isi fo inga luenga e se mai ai le wha au wina fo le wha pea me o le volume 1, volume 2 ai o ta pena se isi tusi e se mai o le ase wha muenga lumana i o le ngā luenga. O le mea monia se atoma ma le ato. O le aso mua ngā auto e kusi. O le asafanga ngā maka inga review. Mala e le paragraph i tonu i lau tusinga, whapea atu. E le pōmala e le ato tō lo tangata. Ai au te manao mi ai, mena la ina o whapea. O le tusi uni, o le tusi uma sa moa. E tātou te whai mea mga lue whatasi ai e ni vaianga o manao mi ai le soani. Ia, e te tala lo manatu. E fe tala i fo le tō whāma le whaututang. E fe tutuna i na ia. O mai le second edition. O le third edition. O siri fo e ono mātango fia ma sao ni ele lei. Mo alo mwhanau e mese le tō tele o le tato atunu o no pia i nei fo i atunu o le laulang. No inga la, o lae o amata e le i malo lo le manatu. O le ua uma. Ia, ma le ai fo i le suaswani tele au tō sunga ma le tō tele o tangata lo whatauin. Ia, o nau a mata nga luanga na. E whapera fo i lai nei i tō office. O te whaalatalata mai e ina ia whai fo ina mau atu ai. Se suaswani whapopo ina i whare leia tiri mea o lo manamia. Malo whaafitai, lea tau O le ale uminga ku whakasir kusi rea, Dr. Tavna. E ana o tala no fo i li pole, sa e tusi am wha mau. Kusa e 5 kausanga na atotoa ile, e ma umar susuang. Ma ua wha maonia o le tau o loa i am ta upu i la oi. The credibility o le content, po o le ano tusi, o le ano fale, o le ano liu fo i le tātou ngana. No lolo ua lava le saunu lingana. Ia, na whaingo fia antu whatasi. Sa lai kasi kausanga ngan tusi ai. Ina ua umana ta pena umaha mea tusi atuloa. Ia, ua flow le leia. O whtau i le. Whtau i le. Ia, ngā awe fo le edit mai e si i la tō olo. E ia ila la tō mai whapito. Ia, whaonga ele mea ka o le triangular process. Ia, fo i vaenga o tutuna ingo susuanga. E siaki anga e po le lei po sao po ia ai mawain ia o sao ni le lei a tapenanga mole ole vaenga fo ye ka wo i la mai ka uma le ma komengi fo le mo wanga ke ro ke mi ka mo le so valele so asko ole fengo fienga nga tap te ka me ki fa ngo fa fol malama il kusinga ngole ma fa pala ko kikia a far kusira foi kau nga kasi pongo foi kau ai ngo mo voi se nga foi e fe kau le ka foi a ma ko ringa ma ko a ka mo ki foi o kero ka yang fa so kai mai o ngi kusi mo la ko fanga o ngo le fa ngo mai lo fa karwanga me fa penga me se fa palang e pe la le wela nga foi le kusi ma ko ala la banga o ka kusi fo nga fa me alo foi la ko ma fa nga yo ma ko ai o le foi nga o ko ki fa inquiry mai i Australia o ese fa mo Melbourne mo Sydney mo Brisbane o nga le vai mai le mele kupungi
o fia manga o ka ko e vai la me fa pe ma fa si nga wa ko foi me fa peni wa lo fa longo la ru bekes yo ke lo pe ka ko ma ro ko a le bi nga mai Oscar ia ke o pe e foi si fa mo Oscar is ke mo lu e mana le fafsi le fianga le ato e pe o aver tatu mafta mo fa pe o ila e connecti o mai e isi vanga lo langi awa le lo fa tai nei o kilai o le mata ngo fi te lo to tau pati mai fa ma po ma le lei o fa pele ia e paula la me o le wala le e ui mai i ne ia tatu ia fa salo to isi vanga le so fanga nei e fengo fi o kasi vai e va pe o e se foi le le ia kasi le channel le sa o ia ia fa pena ta pena nga ia mo nga i lup ma lo fa tai o no le tatou taimi o ta le lima o le tatou tusi mo tatou nusila e te mawai nei le tau te iai ia te au le nei tau te lantu ma le tatou por kalame le nei o le fo umane fai le whiangainga ma le sunga le fo mai peo na sauno atu e tasi alo tatou au wala e whatau el tatou tusi nusila a whapeti le Low Wellington Christchurch po fea lava nei i New Zealand lava ia e te whaafisota i mai ia o lo avano fo i le linki e te tangwa oe o ka sa o ala utusi ia mai Amerika e le iso na whaina ai a whape te mana o fo i le senda tu e matou ia o le tatou official nei e mawai Australia le ata pena tatou wha moe moe o le ia te au le tali o le fisilia le ia taua iyo le ia te au le tali o le fisilia le ia taua ia ona o le tatou whainga paanga le lupe foi vau ese le tatou wa onga o le anganu nei ia a mesi o le professor malanga me le BYU i Utah Provo ia whapopo ai lea ma le tautua le tatou tauta iae e wha alawi lo ai o tau Las Vegas o le a longo puia li atu le aso ma le taimi e whailo mai e le sunga le fo mai ia awa le tau te pore ke re kau meli le fo mai e te whaafonga mai lunga le tau te iai ia le aso no fuanga ma le taimi ia ona tau wao whangatasi uma le iai i le wha moe moe tātou i Australia we're coming for you ai se i whisota i atu ina inisi fo i o tātou wa paanga i Sydney, Melbourne ma Brisbane ia ona whaile o le tātou wa vanoa ia mafitutu na ina ia fio atu fo mai ia mafatau no u tatou fa moe moe mo o tou no winga la e ke kau le ngau mai fua la va vesenda ku kusi ia ai ono sai mai ia wai le lava le tau no o tole te malo va tule ia ona tuti tele ia masangi o le matu fa moe le so forele e uma e ngala va veao awana pupu lava le launch ia ai na fa alu ma te mina ia saini e tautusi ele leifo ilo waru markusi o la ua pipi ia ile saini ia sunga le foma ia o se tatou fa linga le mar fa sisilanga le mo le tatou au tatou ia ile vaenga lava le i on malolonga mo fa linga le tatou lo mo lupe foi voice se lau valu lima le tatou le stala le pole o le onga na tu la fa se mo mo le fe filei ai o to talo sa ngbai komiti o leo o lai kau fa senga ia va senga o lai wa uti tato fa ya on a wa matua to tele man tu o la fo e to e wai a to le lau mua mai to sanga na tene fa o popo i mari tato restala na mau le polea e se lau valu lua pe se lau valu lima le numero na fa ilo met o le la na va tu le fa mau le longa i tato lau mua i tato group chat o le a maile nei aso se itu fa vasenga uma tatou a o ngala ngai fa ngai na sum ya ona a matalo le ile aso ataya ya le a mataina o tatou a o nga me se fo tatou vasenga ma e mo mia le place o i tonu le conversation mar grupu le wa create ina ia luatu i lava le link ia te oi a e fa fonga maila e malo no tatou na nei se tu le no le tatou officer ia ona watu atele na wa kele la me maka ukia wa kupua o tatou tusi fo ilea o le maua le tatou official nei le o maua i fa malulu ye na usu maltaya no le fatwa o mai momoli mai ai le o to tele a o le talia le tatou o ka tele la fo probably
a week o atu a lau sunga le fo mai e tau tasi mai i le tātou ofisa o lewa utarasanga ia e whaatele le numera mai ni tātou tusi se toru se lau tau no mai ia awa tau te pole peno whātu Christchurch, Wellington, Hamilton ia up north o Fia Lava ia place mai lau oka e mawhai o na mātou lafo i nātu ia mo oe le tusi le nei o le matua tā ua lava o lo iai ma vaenga o le launga folafolaina o le ava sufiina o le ava tufaina o le ava tautuina o le ava ma le anoa i o le whainga o le siapo ma mea uma whapena le tele i o le i ai ma le whapalanga ia mwhawhelanga e whaiwhai fo ia wa ele fia whasa a moa ngangu wai rumo ka ngaka o le wai ma wai le whapala whaperetania sao ma le whaaliunga foi o na inisi o tātou walanga upu ma moa ngana ia sau nonga whai ulau sunga tau walungai leo le tātou wha moi moi ia i le nei vaenga o le afiafi te lo bisa wa vangorka graphics i le numero e whafso ta i mortusi ia le na vatu le tā numero telefoni ia e sau noa lau sunga le Malo, haftai se ata, fiong whaile ato, ese le langona o le anganga whangaitia, i nei whai awanoa, matango fie. Awa, e le au maua, nei whasinga whapenei, e fia, ma oli tu sai whai ma se sao i mo le tātou tunu. Awa, le tusi ano, ma sani ano o talanoa o le tusi e sa moa. Ele o se tusi e mo ila va whaonga o se au au nei whaia i le whaatonu ina ma le whaavasanga o mata o po iei. Ia a o le tusi e sa moa umalawa. E le ngata ila i nei, o le anga i luma i whapena lawa. A te whawhitai tele lawa i awanoa o tātou whatasia i nei fo i roto ofisa ma le lau mua o le aonga, matango fia mea uma. Ia aftai foi a inga ma uso ma tu fa fine ma se foi se matou no isa vai e tate fa pe tu lava ese foi il mana io le no e o lava ele no fo umi ia e lo ia le nganga fa pena o le fa singa lava e pe nei pe no tal no ele motto le a Brigham Young University you enter to learn and go forth to serve. E tu sala e lua vangana, o lo e su e na ia le lei ma fa lo loto le malam lama i mta upol ne so fuanga mta upoi fale anga. Ia ona au na tu le so swani isi o lo ngana mi so swani. O le nga tona e fa te tele lava mo nei, a no e family le i nga luenga ma tau tua so fu ma o no i tu sai fo e male. Po kala mo lo to nga lue ai ne foi vai tai, ia manuia ta to fiaf. ia i famlia ngale tu le songa fo mai ina le to mo sta to te miru ngor proklame ia e mo pere se te mi pa nga no ai tu te le to malangatu ia wasita to maftanga ia a wor popole o le ua o si ai le fe ngai ngale tanto wa o ngar pi wa yu ma le lupe foi va ese mi fo la songa fo mai ia ma le anga i lu mo le tulanga o le tua io ia wa fo ia le fa la utile ino le to mai to tele ila to o lo la to nga la mo mia le nei fo to tua ma le nei o nanga o kusi fo ngi inga nge se o er kama ki nga ma fa mai mo ngar kupulanga e o nga si dia o e te ilo fo ile no numio tupulanga la ye pe ko kusa fo marangumio ka ko makua e fa la ule leila kama le to e fa manatu ma to e fa fangwa mo tato atu maralonga fo mai tato wo fa tele no tato issues what happening mo le nei va nga la fiafi Sa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile o valu se lau o tasionono PSS ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le pinga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. Tai bole watile ua se furu le famiru tau te dele i tu la lima i le wha ua wino le porkolabio le tau te ia e le riva ngole fiafi ia ma le sunga ia le atau o le ua ma ua fo i le ma vanoa e peo na masania i ua mai ali tatou wha soa ma le sunga i le li fo mai
tofa fionga ia tofa Tavana va futi le lua na mula ulu doctor ngau Tavana ya toi fa mana tu o le tau o le tatu tusi sari wopa u ia te au fa aftai le na fa fisiri mai o le fa se fulu ta la sa iai o le tatu waso lava le na le launch sa i le tatu special le na fa se fulu ta la ia o le tau le ua loi tatu ua lima se fulu ta la le tatu tusi o anga fa vai Samoa lima se fulu ta la a fa pe foi la o le te mana o senda tu ia lo no winga fa popo i male tu langa o le Korea po le post cha o to foi Australia e ma wala vai ia ta pe ano fa tu a we no langa o le open le tatu ia ai ele ko kele wa o le lo se la tu sia sai po le le atu na o mal po na on o watu le ana ile tau na so oi na to au mai ele sunga forma ai se lima se fulu tusi sa tau fa vanga monisio ainga ia pe tai wo watu tar sangai sa fa ila fu ngai lunga prokala me mal tau tai e ma wor tusi le songa fu ia ni tano role o le sunga le forma ia mai fa se fulu ia te ai tu se fulu mo na io na tau ainga io i nei la veni usila o ka kukusila nga mai fa se fulu ia ele o toi tele ni tusi o toi Itali ai le tatou o ka toru se lau le ua umo na place pe tau nu umal vai so fou ia o ka ko fo ia lu le first come first serve le tau ia o le fo ia sunga e ma faina so tai mai fo le sunga le atawa ia ona so tai mai le o le atawa ia te ia tatou ai na o ila vai fa tau ile tatou tusi ia o tau fo ila lo i Wellington le manisia fa ngofi ale senda tu matulaga fa pena ia ai so tai mai ia ile tatou information silo va tu lunga fa mo le misa se tu fo tatou numero na ia ole numero na e te so tai straight mai ai mo tatou tusi ai afa pe ai alu lava o la em faina so tai mai ali ataua ia ona so tai mai le te fa pena lava o le tatou numero na vili vili ko le kalia mai hana ona e text le fa mo mole leave ye se message o lo swafa e ona to return le ele fa ka kusi ia te o le vaenga le mo tatou tusi ia lima sultala ia le tatou tau le tatou tusi lua lea au tatou I fa sisilanga o lea e to e tatou tusi le lulu tau sisir mai o ia ngi kanga kadi e ka viri mai ra kere fongi o le fel po kalame fa mo le au ko viri mai sesi o le fel po kalame o le te toi tatou tusi o le lulu o e paua ai o le pando le koe mai le fiese laule sa mai il tatou ofisa Koe paule. ia a fa pela na te mo mia o norma to ofisa tele na to su mai o kele dio kakari su mai manga u kanga fa ka yere kusi ere manga u le fa ta le ofisa o le la u fer wa ima fe ve kusi o le venga le ku pure ka Mga la kufa ka mo ya ele mga sa fa ka o ya mis. e pe ia ingi winga o misa ye fai kanga le pe ma fu ai na tau le o le la o sa fa tia misa ka ai ro kusia o le a o fer wa ma u la ta vale io a le lo o ai ala ka ma ki fe ka wi ai wa te lo me ai ia fa manu lu fo isi tina me Wellington le sa ta to felo ile launching or tu sile a o nga fa vai fa pe o la fa mai kusia o nga fa vai a tu si lu la na na o ia ai o le lave o le weekend o la lo ka ko ofisa ia o le fo se te mita te afe mai ai e se ile le ngomela o kusi ai le fa perola o ngomela la kirnga fa ka inga le o se ia mai le o ka ngela mai fa ka inga I fusikusi le o luma e o se ia markasi ia o ngomela le ke o ka minga o le lua iva o po le lua fe iva se lau po le lava lau ka unga ke ka uai a fa pela e sau o lea usa e la vea mai I ai nga o se kasi se lau pepa ko kongu e ongo laki o e tau mo mai
e le mawhainga whapea mai o le tusi ua manu malo o le lua iwa o O ile whaika o ngumela. malo umalole ma mea ia O ngumela. e nā tōnu lava no winga la o le ala le nā isa waile sikangaka whakau a koa lor kusi Ele kava mai ngumela. kava umai ngumela wa a ke ua aua kau ke makon me fo ngere whakaika inga la lena o watua numera lea o le whawhitu ono ai sau le malo whawhiku fiku ia ala ua ele fia ngara kasi rau lau pepa le ua ngofu whakau Menga mai fo ia ba ko. ia na te ale ua valu aki nganga le ingi lau lolo ua valu ua makua ma osi osia ia ka lulu whaari o ngā ua ngofu se inga o le lau pepa kasi Ele ave a ko. ai saula ave a tortus pau wana me ngaro kiro boi iva o yo lua iva o ora walaki e ma fanga la ia lea I lau pepa la wa sau ko wa ngo ngala la ve mai lu suban tolu se lau fitu suma lima ni usila mo miala so soan o le ua fanga solo mai le malanga le fionga pule ia awali tatu wa lulu la mi tonu pe ana ufa yatu ele ya se me piko silinga fa adi lau langolango ngai lor fa ka usa ku si lulu o lo sao le nga ma e te ono manu malo wai fa ilonga le ia wa fo ile amatanga le tu sanga Ai kere failo. tele fa ilonga tele a ia tatu fa ilonga ia ai misi mai ka vale ia ara fo ipakaka singa fia fe la wa kang Sa. o le si tatu fa silanga tatu ia ila vai nai fa linga o le fa silanga le mai America I Washington ne ile nu o matai masa mo watasi o le restala la lea o le restala foi le are fast o le no foanga I fai ai aso I fai ai o le aso sumare tolu lo no winga o le aso sa aso nei aso sumare tolu lua felu sumare lima no foanga a le Auburn City Seventh Day Adventist Church Hall ia po hall la le ekalesia sofitu ia ina ile fa o lua sfuru maleiva is a city center SE Auburn Washington ia ngai ko kisirfia o tole fa liunga ma fa winga ingo to address o le taimi sfuru male lua le au lianga ile fitu le afiafi mana tua mai o to malava le mafuta mai Samoa I le state le nei o Washington state Seattle Tacoma manisi umau pitonu ufa pena I Washington e ile le stala le fa ile aso sa nei e fa mau popoina matu fa tsia le nu o matai ma Samoa watas ya mo sui umala tau te fia restala I lalo le fa to ile to Samoa tasi supporters por ainga ya por mata fale foi le Luas furu tala le tau o le stala. Luas furu Amerika ke wala como sa luas furu Samoa. Mai le tu la sumba le lua anga il fitu le fia fi monis fam talanga fa so tai numera. E fionga il tai fono por presteni afa msanga tole foa. Ya le presteni na ya numero ta wilunga. Lo le matolu fa le malima le maiva lo o. Reisi o le failo tusi. Lio fa vai o manu toluono muri anga musu lua ono tolu lua tasi o tasi varuo ngata I leo le teu o lo ale fionga ya foa malo tutu tasi ngale Blake lua le matolu lua fituvalu o lua tolu ya e ai fo ile le isi restala o lo fa taunu ina e le fionga fo ia Leota Strickland male sia matou mafutanga le na o le tofa sa ili le tu o le tofa o le aso faraile le u te whaalongolongo e whaiai ia e peo le no fuanga lava le o te toi wha mautu o tu le aso a te au ia le aso lo no winga a whaitou te whaafonga mai o ai eva noa I le aso faraile but I will reconfirm le vaenga lea I le aso a te au ia ai a misi loa ia la eva noa le aso sa e mawhai ona resi talai pe ona ta uilunga o le tūlanga le o iai le mali o le tūlanga le tupu mai sa mo le atau Ia. o e mana tua mai sa o pisa lava ma o fia I loa po o
po le ale malili ka lo fai na tau fe tu lo tala ia si te vi fo le tari lu fa tai misa kasi la me sa le fo kwa ia mai o si urunga lilia o le fionga ia fe peresasa ma le fretua ia talosanga te from olo senga manua malanga mai olo senga i mangua po e matu wata o atu e whatau le tusi ma whatau ia la tau pulo o le tau te ia e fusiua ma ie o le tau te ia a olo i nei ni usila iyo ai malanga mai olo senga matu tala no olo matu whasoa i manua awa manatua o kere i o i manua ai fa mai le tala le fionga ia afi tasi fo i o li sili fo i o i manua i olo senga asiata e mata uma le motu sa i tatu te ia iyo mai I want you to know malu role fiafi o ki via a inga wae ola le YouTube po ile ia na o le tauta ia e anga o lo leo i o le aka godfather iyo ia o le aka saungi ia o tou malava e matua iyo e selingo tou fofonga i o le motu sa i manua i o senga ofu ia ta ua le ngata fo ile ofitiuta manisi o mo le tua ile matou fa malo ia fa taile lua fio mai e ngata fo ile o to uma le mafuta ma le motu sa po le motu tua o manua ia malo le fa to iyo e tale fio le la au na motas ia me se fo fa tui ma va to ia le fa ula fo me tau wei tu tau fo tangata ia pa ia le to motu sa ata lo fa tu proclame ne vanga le fiafi ia to fo mai le la utala mo ufia iloa mo ufia fai kakala ia po olea a oa upu o le fea ngai ngā lea sa fai a kuila epa ma fia me a o le i koe usuia le fongo a maka o kausanga ngai mana tuana upisa pisa lava mo ufia iloa o a ea upu o ngai fongo pise harmony ala lea ua mangu mai runga lea ua mangu lea ua matuano nofo le ua le mafai lava foi o le anganga o le atua e stir up ai mea e a mai ai lunga mea lai kaunga ngā le ua tau roi li mongi i le latou press felo inga lea ia ma le latou lava media tasi le o i sini peia o sini Australia le iei le vanga lea le la ua ka ua iloa le fuafuanga nga ku e fai mafa mai anga kango afia me fai le mea ngai le amakanga le urua i kaimi fua kupol fabra whakua ioi ka kupol le vevesi ngi ioi lono winga ana fa tonu nas le la tato to the video le wa share solo mai dunga ya la don't mind ya fa matalanga nei au tafa solo mai pat we wanna usually the content like to tonu ma le tala le tangata le nei na fai malako ka penga ai fa pungo la lo riska ka le fa mai o la ko fo fe ka lai le le afa ta pena ya usi mai lo fa fonga samo ya o ka ko fo ka lai le ele se kala vanai o le sui fo kalai o le fionga ya tolu ngatatile le sui mai sama tang pa la tai o la ua la ia a fai ai mai ai fa ka misanga fa nge wa o le ko fo ngol palmingi o le ave fa mo mo ta upu nei o la o ku ile lo yesili o ile fa ga yo inga le application portar sanga ile fam sidonga nga ia va fai fam sidonga ta upu le ai mai se fato nunga o se ora e koe fongo palming ia fai ta upu le fom kalai ma sui fom kalai se i longa lava la mai a meia fa tau tor fom talai fom sui fom talai fom ia fa ko fa solo le ka ko ngalo ngala ngai lu ia se i tau tu atu le video lea tapena le mai e le video el tatou video le sau no ai ia limon ia le amakanga se ko play mai le amakanga ra sunga misa ile amakanga la wa o kupul mel nei ila ruai filo inga mal kamaka kai sa fai ele nga of mai fom kalai ma sui fom kalai ya ka ko anga fai kai mile le fom mo lo filo lima ele fa per me o ia pe kai yangi ia o ke le fio o le loko mea Paul mea o lea o koe mali e mai le sui le fong kalai ma sui kalai ka ko inga ua va ia ko mo ko silak
O le whaianga koe ngā lue whakasi ma whakakalai o iai. Ma sui whakakalai. O le la o mga whaile whongo whawharpui. Ia, o le kako whakakalai lea. E le se kala vane ai, o le sui whakakalai o le whionga ia tolu ngā tātile, le sui mai samatau whala tai. O i la ua la ia, a whai ai, ma e ai whakamisanga whai nge ua, o le koe whongo al palmingi. O le awe whamua ta upu nei. O le ala o ku i le loia sili, o i le whanga i o inga i le application, ko le tārsanga i le whamsinonga. Nga i e wawe whai whamsinonga na ta upu lea, ai a mai se whatonunga, o se ora, e koe whongo al palmingi. I e whai ta upu le whamkalai, ma sui whamkalai. Se i longa lava lai mai a me ia, whatau tōr whamtalai fō, ma sui whamtalai fō. Ia kako i whasolo leo kako ngā luenga lea ngai nunga. Okay. I've tell you lefa to maua mai le amatanga le video. O le tele i o vaenga la ta whasoa i le video nei. Mua. Whaafkai ke le a limongi. Yeah. Whaaftai atu. Ua e ka ukingo mai le information le sa fie loa. O le information le a le ataua. O le information o le sa tau pule e fie me makuila epa. Se la fai ngā māloku whakasi. Mai la vai lam kaka. Mai le amatanga. Ai le ito e ustau o fia le fono. Yeah. Le ana fai ai ala. Ai le e whaasa. E illegal. Is that illegal i tūlanga o lo ta oto ai le tūla fono ma fai ngā pāki e iei ngei ma le whaatatianga o le fai ngā malo. Well, o corruption e lo pula le fa nga le me fa pengi. E le ka kau ya la ko o nga fai se fekunga inga lilo fa pengi. O a kula fongo. E kula fongo nga lo fa kasuni paki fa pe. Ale mangingo la va ya i fa kalanga limong ke lo po fa nga inga bo ya limongi por mewa o fa senga mai. Ale o ka kingo la va limong. Sa ye le fongo le nga fai. Ma ave le offer kula e pa ya fia me e a mai le fonga whakalai mo le mo sui whakalai ala ko o le offer so me mo mola e so kula fonga le mele Yes. e me mo moanga e so kula fonga le mele o fai fia me kula e pa i le amakanga o ngā aro la ira kala li mongi ko whapea o ngā walu whale kongo e me o kupu mai ma lie lo fia me. E koe whakaungu me. E koe whakaungu me lea. Ngā ora, wa koe sori fori skula fo. Sisila la. Lono winga. Nai loe fia me. Le lau kangonge koe a mai ilu mo le tūlanga. Le a tau e mane tua mai. Na tātou mā fau o malawa li ta oto le tūla fono. E whake at fonga whikalai fia me. Mare ko aongo leanga kukuria ko lima le ono ia fia me. Tu sa o mata umana o le tūla fono. E le tūlanga le sa iai ma le whaitau o lo ia le fo ina tau noa isa auni ma tūlanga whapena. A e usu le fongo e le ikupu. E usu le fongo e le ikupu inga. O inga kongu a le refer e le tala le a limongi. Yeah. A wasa iai le manatu o fia me. O pe ia la seki ma le fongo whakala ia. Koe kau mo mai, lai seki mai, ma fua angale na le action ai loa, le la whea ngai ngā lea ngā osi kongo re poku. Man tua lau te whesiria ia, o a upunga whai ko kongo re poku lea. O ang, lea, o upula ia. Lena sa kule pe wa aka mai. Lena na fua ai loa ngā sauku ila epa. Ma wha vai mai, mana tua na silent atu ila epa antio no vai kuku ila epa, wale tautu, pe ole upunga, wale online fia mela kalanga whai. O le foi la o mo marisi fisili o le fisili sa fisili kanga. Ai se a la inga afia le kurifu ka ko sui fon fikala i le smela in kurifu. O le la o mo kingo mai. O manga i oi ya fia me. E su e mal e fon fikala ma sui fon fikala ya la ko. A o pe pelo la le ka aver ko inga le o kuila epa. Wa o te fia ma tua tiklea ma toe fa popo i lungo le tala le tunu o makua pero le ma fo le ko inga kaka. O e vai langa kangi le ave ngei ile whamasingonga. O le kangi. O nga o le pāloka ale fonga whikalai i le swing o le whaavai por kiu kiunga o le whaavai.
A o lea ua le vanga whawhau mai kua kuringa o le whongwhikarai o e mō mai. Ia, lau le vanga whau mai kua, lau whai me whawhikau i e. A whai le winga o lau tala ua tātou wa ai le to ina pe pelo le mawhauwhau. Au te ofo ai ko yeise ka ngaka ai koe karikonguinga lea ko ai ngaka. Ua tau te le mo o mia nei tu ai ngā tangata corrupt whape nei tu loa. Langa fo vai tātou o le tupulanga o ia ko ai ngā whainga whapea. O re ka alo le ua ka alo i fia me makuila e pasa moe lau whafonga anga. E vale a umaka ko. Up tu loa le upo e toi e te au. O re ka alo le o le tau o le pea lua lea. Ua na o la ua e tama mai i asa moa akoa. Tu lou le whaafonga. Wa kou wa ai le mea lenga whawhau. A le u whaakanga o mai whaapa mai lu mai keu keu ngor whaavai. Wha mai langa wa kufo e lunga e pāloka. A le u whaanganga. Le u whaanganga ngai lea kua. Ia le whaipule le masalomia i le maliu ai. O le u whaanganga whapea. Wa whaatautalangia. O le u whaatautalangia. Le u sau tau tonu mai. A o mea nei le mo o mea le whamasinonga. O le ala fo i le o te tau i lava. La auli ma le vang fa fire fast. Wa te tau na ave me nei whamasinonga. Kakau. Tau na ave e le o iai tu i valea e tu lou le whamasino sili. A le o mai ala ko e ka o mai la ko milo milonga malatou faufaunga pi o ye fai. E lai kiki sianga mea ke le o le winga. Ke le ma le onga. La nga fo i o lai alu i lunga ia tu lou i lopo o lai over whaingo ia tala. Lai alu i lunga mo le tangata e oso le monge oso. Mana jowa umane tātou whai ado le mele o le monge oso e wha amaka ngaka. Lela ua whai lunga o le monge oso. Ai vai neri sao whai alo au lai sao whai ai. Ma tua hoki le mai la mea. Ea me whela e lau o le tātou whonga whetalai le angar pungou la koe ha o le moulu o lo au lalo lau tu lau. Toi o le lafi o lo au lalo lau. O le mea langa ngā e lo au e whai loa mai limongi whonga lai lo au. Ai whawhewhia ngā mai se ka ngaka o le ngofi whasire keingi. Tu lau. O lai whamsingonga ni. E whawhewhia ngā mai se whonga whekalai. O le hale mea se li o na whai. O le hase mea se apapa li o te uma se pau. O le hase sala a alo i tafua. Au apa au. O le angi ala sala nga whai. Ai kofi mai kou whonga whekalai. E kofi mai ka ngaka e fasi ka maika. E whasau wai ki ngā. O ai ko inga whonga whekalai. Whapenge i re kari ai ngisi ingi whonga whekalai. E pie pāpāwa. Turo. E whai lo fo ele sut kula fo. La e koke o le melea o eli mongi e ke sau e unga i ka ngaka sori kula fongo e o mai. Ta ino i noi lo leto e. Turo urfa fonga le tunu. O le matua le to e o le tu ai ngā tangata le popole. E le o toi ma mau e whea ngai o e mani popo ngatia. Lau tala le whapeta te whai atu. E tumu lo fo i le fua whatau tau. E una alu tato va ai se fai pole mua lava so fonga nei e una alu ua fasa le ua tele tulo. O ka ko vai e ko inga sa nga ke fai. To e fo ila la utala. E le ua lava lea. E action ai loa malo si anga o fonga fetalai. Ko kuri loa le au vanga lea. E o kakale o kule. O le ua fai tau pule pulenga. Vai tau pule pulenga i ua fai le atau. Ka pu pulenga o le kampai ka ko kira po ko mula ko me sa fai o me siringa le anga fo ia asia ka me fa fonga ko o le mori anga le kampai banga e bet fong fikalai onga o paloka o pako fong fikalai ake mo ko fo me ko wale fo ngala be ia e limongi ma o kule pongo o fa ke amale ma pan me na mai fai unga ale fonga fam singonga onga o le se leo o le kumalo. Lenko e se fei. Ai la o ko avel fong fkala il bela va kasinga la bela. Kusa o le mea nga se fei la ua. A le la o manga o e uki el fong fkala. Yo kali la va kasi fam singoka. A foi lutu fatu o tangata o sipa ma fau. Ua matua fa se inga ua inside out po ua matua feli ua inga ma fau ola ua faile mea se ma mea mo. Ai o le mea siringa le anga. O leanga fai e kule epa ma fia me le kongu. Nga fai le kongu fa le kongu. Fai aku fa le kongu. Koe sau fia me ko i o le kongu lea. Al mera le si vaenga le siringa ka ua se sira fo le kongu. Nga umaronga fa mo ku le kongu lea wa kongi le fong whakalai ma sui fong whakalai o le chapipi. O mai lofa mai.
Wa fongo kokas. O kokas ole o fa farku ya le chapipi. A kofi loa lo au. E fai mo fongo kalai. A kofi kile e fai mo sui fongo kalai. Wa sau mai longa se me mo so kula fongo me longo so kula fongo me longo so longo lua so kula fongo me longo. O tatou vai tatou le mea ua iai. Lei a jaua le whaanoa noanga sili a tea. Tā lo whae si o tatou patunu. Ua matua i pūlea masoona ta whili sau noa iai. Ta ngata o la pio ma le whainga o lātou wolanga. O tatou vai, o le ale mea le ua kau fosi mai iai whainga le HRPP. A o le ale mea le ua tau mana o e fia me e suia ai le whainga malo ngā vaku ma le whaalo alo i au au. Au le mga koe whaafoi. O le ale to ai ngā tūla ngā wa e whaia. O se matua whaale mi ngāo i le atunu ule me wa e whaia. O pumongi ngā. O ki reiro fo i te leiro tulou e le whapea fia matangi i le whaamatalanga. A o le upumoni. Ua mai maule mea, ua mai maule whaalo alo ma le mea alo whana. Mai mau. Matua mai maule whaalo alo. Wai sanga ru fai. A foi lo ke pisa na o pisa mai la vai le amatanga. E ke le loa le whakau inga le anga le isisinga i so wafu. E te le loa se tā ua le anga le ialu ai so tautinga. E ke le loa whakasi le anga ke le inga lue inga. Ma o i foi le ua loa i tangata. Mai le wha se furu tausanga o e muri tai mai le HRPP makuila e pa. I'm telling you, e ke le i learn lava i lead se kungu. Honestly. E ke le i kai nga e learn e lead. I o le asau leadership, o le wa e koe kankangi i akuila e pa. O a ia tu ai ngā whainga māta vale wha pēdei. I le pāki, ma le vaenga wha upu whai. Ngā kau ki ngā ai, susunga i le la aulia le mali e toa, a la langa ai wha whianga i ngā. Ma wha soa ma stasi o whai whiaura u le ta uolo ni swafa. Nei la vai le auli le atau. Just somehow ma tu ma tu ai ngā whaisi mea ai I manukau. Lai sau whai e tonu si o le whaiwhi au le Kalesia Worship Center. Ma nei o le whaasoa, le whawhianga ingan whaasoa mai ai. Whamai asiata o loo whaanoa noanga. Ona ua vale tu lima le taita inga o le malo. A o le malo na amata mea ai au na le tua. Mention mai loa marasunga ia vile pa apostolo. Vile ma fo e mangisi. Whamai o lo ule ngā whaangoangoanga waiai. Ua makua ka whiri sau ngoa. I le taita inga o le malo. Na mafua o ngā kūmai. O ngā au ngā lea kua. Koe o a leo le whaasoa le whaawhianga inga lea. I le numero tolu le sa kau a makainga mai la auli. Ia wa uta ua olo ma le tinu. E le kai fe koe ngā I le a taua le nato atolu. Ma le wha se furu ma le fiku le sa hu e kule epa. O I fo inga alanga I e kule epa pe alanga ngepuka ngesa. Whamaile alanga ngepuka ngesa. E le o pā pero ngia ea re ngei malosi nga whaia I lo malosi. Ai whamaile kala kuila epa a mako koe fo I mai ko kongu. Wa afu o kou le treason. Mai. Wa makua I fuahau e ka maloa le whainga pāroka. E au ngoa masonga whaakua kua inga o le whinga ngalo le akungu. Ai maise o le akua. Maile o le whaiwhea o le ale mena tupu. Ngā o le ko a kolua e impossible le whaale kingo le ngei. Ngā whaia inga le ko a fast for fiku. I le ko a kolu. Wa e re kaua ko a whaia fia me. E re kaua fufia me. Re sanga mea ngā whaia. Kurou. Ai mafua o ngā ko I lalo le whaafiku le ngumera koru lea. O ngā o lea kua. Ai sao mai ai lo I kokongu markangaka lea. Sa o hare upo lea kungu. Kulou e le koe alo sa ukala. Lea ngai sidiro o rofa lea kungu. Ngai lo ukau whaaloalo fuere kangaka I le kakau I ele whaaloalo. Au kunga o launga ngawhai ngafi. E kakau le whaaloalo I le kakau I ele whaaloalo.
e makau i le kakau iai le makau. Ma le whaaloalo i le kakau iai le whaaloalo. O leu bumongi, e le ai masou whaaloalo i ave i le ko inga kaka. O le harika ko whaaloalo i ave whasa poras, o le ali si whaaloalo koe ave ringi kaka o fia me, wa sao le fia me le paki. Sau ko kongu e le isanga me kasi nga whaia. Ai sao le paki, o le paki nga fika i kunga iai. Au ngā lea kua. Me ngā lea lengu whaangoa ngoa le whiro, i ngā lea tau. Sao lei oi. Ele i umai i le leanga mea o sao ngonga renga whai e limongi. O ke whangongoa wāranga ngā whamai whamkalanga limongi. O lea wa awaku i limo le loia sili. Le maka opulea. I ngai whaangakingaki. I ngai whaangakingaki le whangange le application. I ngai ia babe o ngā whaakaungu ul pāle mengen maka opulea. I ngai ia whaakingo le balaunga o lo auma mati le whangwhakalai ma le sui whangwhakalai. O le mela lea ke kau kua i asiaka ma whaafonga na kungu. O whaapea la wa ave le loia sili. E le se la ko fe au loia sili. Longo wingo o fia me le o whaia mka apule. A leo ka umai limongi mea fia me lau whai. Lau wha kongu loia sili. Kope me le si. E wala au ia lo au ma kile mai whangwhakalai ma sui whangwhakalai. O i whora leo ka umai. O mkwa leanga kela mea o whaasosoro leanga kere me whai e whai ngā fia me. Kwa leanga? Kwa leanga me lo whai fia me. O matua taati a polo a me i whai e kakalea. A le whamkala mai limongi. O limongi le ka ua mai mei. Te sila fia o e le latou mea le tau mai. O le latou malo fo ua lea. Mo ia le atau e le alo sautala. O le latou whai ngā malo, o le la fo ua hai whai ngā malo. Le la au mai e fili mai. E fo ile le fili mai ala tu tangata. Ai wa sila ka ngaka e fili mai. O tangata pito i sori tu la fono ia le mo salumia. Ai kofi foi kakala sori kula. Ai e kofi e makua fa makua sori kula fongo. O te longa e le ai ale se ngoma le fa kau nga paroka. Io e tulo ale se ngoma le alu e lau mai le mia pe fa pe mongi mei e tu ina ai saia. No inga pau io tu inga vaenga fa ngo sa linga le paroka le. A se opu se kanga ka soifua e alofa ma whao ngase ma whao oro ai e pa au mangofo i vaikele. E lei ma sesi e fia paloka i ko inga kaka. Ma kau kia. O whanau longo i mea umara vai inga whai e saunganga akuila epa. Ko i kiki lava mea umai whai ia lauri maria ko. Whai ul maria ko. E papenga fo i fia me. O le leanga ke le loka ko vai nge. Wa suru lava i vai o le whakanga le whiri. Ai kia i kākang ngā lako ngā lua whakasi. Ai sea mea whanau ko lo le ma whai. Ko uloa ai ka whapero. Ia, lauri. Le kako malo le mo fai. O le mea kau fai. Leanga loto. E matua loto leanga lava o le upu moni le tu i te. O tu le epa lava ia o le mea lava lea o le amana tu ai le nei to ina. O tate le ima se tau fa o le fact le mea le tau te. Wa ia ki au. O le ase mea o ke manga kuat kaka lea. Turoli atau. O le ase mea o le au mana tu le epa. O le ase mea o te tau i lau whanau ma whanau wala whanau iau ngā tupulanga. Ase mea. O le meu te mana tuai e le fiaru ese man palmia. O le tangata le nei e mana o aia na te pulea o se tangata e ola fia pule. Ua ngalo a ko a ma o onga re kele. Wai whananga o le soifuanga ngai kako ke iai. Po o le ale kele o au mea le leile a taua. E tasi ala au mea le anga manga kua o e la laua i ala u whangau ma whangau wala u whangau. E o ai kausanga muri. Tanga o le ngā kula le ngā soifuanga. O le a se legacy e te nofo ma oe e te tuua e alu leo lo wa afolau i le isi ku o le veri. O le a se mea e mawhainga e ngofo ma oe. Ia au pauleo le mea le la mangu ai. O le kamaloa piko i fia pule ngau le pule. E le iloa mana o ai sesi tūlanga. O le ala fo i le e kua inga join ku le epa. It will never happen. Le ala whatu nei lau tala. Mua le a taua, it will never happen i mata o le tū la fono ma i la tau te matau i le atua. Le la kou ke whaali di winga ku la fongo. Se i vanga ngā ai, ua matua corrupt fo i le makanga ruenga o whamsingonga ia. O na matua hoti lea o le wha moe ka lo whai a Samoa. Ai e iai lo kariko ngunga mau kukule i a taua,
o la lava e mau le to vai o le tanga ruenga o whamasinonga. No, le nga o le makanga ruenga pa whamasingo. Anga ese mai le operation sa le matanga ruenga. Ese vasenga o whamasingo. O le ala iai le wha moe moenga ma le wha tua. Ma le wha moe moe ola. Pau lea o tangata lea la tau te whaia. Ma e ono maua se mapusanga o mea kong. Ma kau kia lea mea ua whai ringi ka ngaka. Na ko uma. Kau kia, te o whono urotu. Ka mea lunga ia piko siri ia kia unga le anga ia fia me. Yes. E mo inga mo le anga ia kulepa ma ko unga. Ia mo le par kaimingi. Kaimingi ire crisis lea ma le pale konga wangi. O siri aku le anga fia me no se sia lako. O matua ma i maua lofa o le vaenga whai. Tolo. O ke le alo i lea tole la au. O ke whai aku pea mo whai aku pea. Na yo uso a media ye tau te whai mai e ama tau te tutu le vā upe pea o i le vā. Ese me ka uarku le vā. O re kiuke ma maka whai oi o lo tātou responsibility tau te whai a whapena. Ai o oe mau. O la ofisiri la. O la ofisiri la au media ye wha mai e upe le vā e lengi paki. Ko ke le paroka pe awhit paroka. E ko ke le paroka. Ko ke menge mai ngai ko ke le paroka pe awhit paroka. Ora kari, e ko ke paroka. E iei ko vaenga wha upu whai. Ai a e malama oe i le whinga ngalo le kua, malo whasingo manga, i le se mea leinga e kau lafi fua ma e kau wha ngupu rua fua. Luinga le leina whai atu la utala le nei. Wa mai maule a lofa o tangata, ma le vaenga wha upu whai, ma le nga whi ka ikunga. Sunga la auli le mali etua. Awalanga, ia, with much respect e ala ingo kango a aparkoru lea. Lea nga a tātou tepa iai. Yes. O lea karanga nga kako kiro iai. But a tātou tu ulo i le loloto lei a taua. E nga o la auli a nga iai le feiva o lea kua i le fai nga akua nga o ngimea. Anga fo o pingi o la ukala lei a taua. Penga le ongo e paloka nga maro i olo. Ia, ko kiki ale... Ko kiki ale sau. Ko kia pale ko. O le pingela nga la ukala. O e fo ile ke fai mai ngai o ai anga le ai mai e te le mara malama se mea. O le upu mongi anga ma le upu kau kingo e kire mara malama o nga fo e ke kau muri rungo so kanga. Mangingo i o le fai ngā paloka ko i kiki aka ai fala o lo kulo. O le ala se i oi. Kasi ar kanga makua mau ki ngoa ia i ronga koe fo i mai. Le ai se masar salo. Le nga koe fo ia faile pa election. Wa fiu ngā luenga wha ke volo kuila e pai whaire ngā kaimi e tau mia ai le whaipule o ngā ngai fo maunga ngumera kolu. Ele isau. E angor kala le kuzipa ia a au ka kou male kua o ai se e whaasanga kaumani. Yeah. Paua nga o re kari pupungi nga whao ngā e la auri, nga au ma la auri. Wafo i o ari ko akere o kā kou ma o kou e whaafonga mai, e ko akere a e whako ahali riu ngei ma kari kong. Ai tō telele mai mua mai e kere i kari kong fo. E kere i kari kong o whiu aska ma o la auri e kau alanga ma kau whaiak. Kere ai i kari kong mai, maybe, e sao auri a kong. Sao. Yeah. Walanga o le ua leo te tele nei isi ma leo te tele. Ona o le ua matua mausali ua malama i fuafuanga mpor kalame a lea kua le melea. Are upu mongi a ia sa whaare kingo ma whaare kangaka e kau rengi sin kari kongu iskanga. Tu lou le sunga lau le mali toa. Ioi. Ai nga mangingo a maka mangingo langa sa valinga. Sa alanga fo inga o ia. Le fai aku e la ukala lea. E iai isi fai pule le me fo inga e ofo ai lo loko yangi wava. Kafunga le me o kouia. Ya. A o mention na ko ngongai ko kisirfia langa e yo ka ko vala kalaka e kai minga ka ko karkara ngoa le iai. Va le ava tuli ma le ava fata sa ka ko fa soa. Le ala nga e ala inga ofo lo loko yangi wava. Ofo lo loko ya langa aia. Ofo lo loko ya valas. La ko uma. Yoi. E ngā oforo uroko. Come on. Ngai ko ke sila fia anga le ai le alangar kanga ka le ko ke re kuku mai. A o ka ko ku maro ai le sisi nga makoe manga ngao ia. Kuloa.
o ke kala ngofo ia sa kaua ele alo la ukala ele ya e o loa le fanga u kulo wala utala le e o loa ia wa o temen tu la mai ia moto po a ai soli ia le ainga le ia matou sa taua alo o le sa rapi va ai maki le sa tulu ia o ia alu paroka se pi wa currency ya kanga o kanga foi ngi pe o le pa ki e o ia Malo. e mai le e fiso soangi ai ngu o te mo mai le atu e le mera ke le ya ma ko sa ka wa po le ala va ku langa ia a tu la imase si tu lo alo le o le fionga ia le satili ia pe o wa e suru fanga uma ai ka la fu mari fa o lo kapiko e o uma ia ai ona ole toi tau mo fainga wa mana tua sai mo fo ita fito ia na umai le manu ia hale ia sa role ngo fo vai moso kau mo fai ai ronga au lave mai na matulanga ai pe ole toi peka kwar ko malo ai wa tua malosi anga i rungo le fast ina ua fai loa lau tele ole ua join the fast le nga fu ai loa makua eyo le lifa lo makangaka e uia isi kangaka wa mako i loa uma foi kulanga or ka malo ala nga ile ska mai kangaka ka fiko manga foi si kai ya ai pinga pa loka uma ia ona ole upu fatu tua ile tua sa mo utasi suil fa nga malo Nga kongulo. O leo ke kaukikilo le slogan le HRPP le o vai ki ai. A misa se vai nga le slogan nga ke va ki le aminga. Vai le amila le ko mai ko le HRPP. Ke po pe ke sa po Australia le filme le. Australia E sitting here por exemplo o amila yo le amila ko kusilunga le HRPP. Por meu ka fase ami le HRPP, por meu skaifa ami, por meu skaifa. o la ko skaili le o fai ma le to foi la o tangata i hostinga me ia o tangata mua ia le yo ni mafau faula le ia le unga li le mer fine le na porika dai tu le pa ma le pule samo le la ye sa fai mai i o la to mele le fai o i Australia wan o falo longo o fisili e se tasi o fine mai le tu lo le fio angolano ma no mo wai o le fisili la na le no o wiloa ele o sa mo le fai il pot potonga ono le fai ngol fisili ale te lo foi tarsia o nga le fio angolano le fisili le fine ale ai to foi mai la utala i le vaenga le ale wala to tango fia fai lo mai o le amila to mele o fai le fosinga o le utango fia to mo fai ave fa malosi le fainga malo O se fa makau fo lame. A wai le se ami a Samoa. E le se ami le HRPP. Ba nga o se ami ale sa fa mai kanga ka e mafau fa ami le sa fa mai vai o le hit and run le sa fa mai i tu inga ia ai mai se fo ila o fasta mai ta o se fa makau ape o ki kilo ki ai. Army HRPP. Pe furinga ma se fa makau. O se amo ori fa nga pula le army. O se siri. Awa aku po mangi se fa lave. Ino ka ko foi mai ko ki kilo le la ko sloken le o fai. ia ele lo po se ka ko ami mai sainga Po se ami foi sai. ele lo po lo fa mo ele o tu sainga le o la va vai ele tu le mele la wa tu le atu le wa fa inga si mingiska ya le fa tai fa ma vai e ia mo nga me ia ka ko rualu ele lo por vai so fo a pili mai ses ioe le tau te alu o tangata ma le fai tau pulenga le nei tau te mata e ia isi le sa fai mai i le atu ele au fai nga paloka ya e ia isi ele au fai nga paloka kala le ele isi si abio tau te le fosi su kang fa sala pai mala fai le ole tau te tala no ai lunga le nga ole mo madua madila tila se vai ka pulenga i o fai fia me ma oka se maka nga o me o fai le nei tangata Ai fai ko mar fai.
Le ai ma sesio le. Kusa waka ika ia Elisa Pipi po kule epa al whainga malo le waingi. Kusa fia mera ko ia wanga se whakaungu al whai ai a koma le. Ole uko e o kule epa lo. Ale vaina whatola utala I think 3 weeks ago. Ale no whaiala utala adai lunga o porokala memo whatule i ataua o sia kako wami o la uko e palmia kule epa. Kusa o fia mea o peise tavini tulou. O kala ia la fia whaafonga ia o kala kongu angei la langa o mea ia la uona whaia o le tala le tuspa ia le o se kala asiaka e koe fo i le lea o le me le koe fo i langa ropala o le pua apo le pusi o mea manga ego o le kala tuspa ia e te toe fo ia i lau ropala e te toe a ami le matanga upua ale aki epikopo a toe tangi fo i le matanga ale uoko kupu o le mea pito sili no uofo iai le tangata matua le ma. Kulo. Na matua i tu i pala le HRPP, le ai masesi anga fia iai. Ai sa uko e aruko e manga o e avervi inga ma le whaange e kanga i o. Ave le speaker, ave le... Ai wha atoto nai. What a traitor. O le mele lea o le amana tua ai le tangata. E mana tua i le whaalataina o le pāki i le whaufai. Yes. Lau tala na. Okay, ofo le desperate o lo auma matile. Marikalia inga o le kofinga le. Onga o le fōlinga mai pe kira penga kofi. Penga pāloka wa le mai o lewa sa whaile fongo o lewa o kofi ei ia lo au le kofinga le o le fongo whakalai. Ia mana tua... Vasisila o e le ataua. E pauai o mea e kaumawhaiili mongi e whaalaka kuru au. Wa tasi le tangata i tutonu i lau mai tau atu ai tutonu o vanga whauwhai. Ona makua whiwhea ia lo au o re rine. Ioi. E pauala ai o mea e poto le tele le li le whatana su e langu wai. Ma whatanga avatu wai. E taimi alenga ngofoka uai le whongawhekala i o lo au. Ai pungouro ila lo malo au makoa fia ke lo ma volo au la ifa pe mai lo oh man really Kedi mga bian mela. ke lo ma pero oh man can you ave o ai ro kau kala mea ia le ngi mea ke kau ka fu le la usau ngi lunga wariki er kai mingi e mo kingo o vili ai lo au vai la e mala le lu le kua ia sunga fale le fo e kua ia o fasinga o unis le fa kali o fa masinga ai e ko fa ia fo mangai me fa be mai o ke ia le fo o ma enga ka o fil ngo fo le ka o fi mer ko fingi vai tele yo me e fa monga mar fa Ai o ke o leia o pokule para foi ali mongi wa ko bili mo sa mo. E mau ki ngoa nga vili mai li mongi wa. E ke ri moi o ia e kure pa e mau ki ngoa vili mai ora le fia i me yo foi ku li mongi. O ke o leia o pokule. E mau ki ngoa ia. O ke lo leia o pokule. Me ke ma sangi le o pokule. E se fa menga po au po. Ole tamalea. Ie. Na sa fa ro ku le epen belo foi me li mongi Australia. Ua langona lo whano noa. Le mea lea ngoa koe aisi kupe ma sue kupe. Ai la tu fua fai fua le tala ia ma tau fua ma tu fua nga. Ai le lefe o moe. Le mea lea lai no fai antu o le moe. Mea lea ngare feo ai le levo le popo ane me fai. E la wasa se ma mea. Kaua koe fua ma ua whono fua ma ua ma feme. O le whono na maua. Mea le toa i ngata nei. O mea ko kurifia mea o e pa whenga karianga ia mea whai wa whoringa mai lenga whakongua. Whakongua whenga mea. Le mo whenga maa ko kurifata sistema i botu. Aia. E teia o mātou. Ai se awa le inga, i mai le ko o kele o le pāki le i pipi ku le epa. Ai se awa wa whiwhiri ai ia lo au ma tile i le kofinga ka ua a pe le kupo markamana. Ola o nau te inga i e tāwhiofi mai pēa lau vaenga i te tonu. Langa wau maua tala. Ka wo. Tasi le tangata la tauru ese. Ia o se tai la i e le lei lona mawhauwhau.
O le kiwi o kama ngai mea ia. E na ia mawhai pēr o na talia mai mana nofo. Lela na ufai atua iloa ia sau o kama le ngofo. E uia ina e sau noa e tau le matala utala i lista. Mi sau nofo ai pēr. Walanga o ngofo le ngofo. E wafo ila langa i bule atua alpale mia ia i tono le mota. Ai aru pēr na o lo nofo. Te fomu fo ilungo nofo le. Ai afa pe wa siringa le anga mea umalawa. Le anga mea umalawa. E ke fia pare mia ai. O ia o tipi. O kau le lo tu au tama le sa. O iso le ai le fa le ai tu mun fui. Le ai mun fui o lo va ia fa per kamangi o kipi u ko sa foi. O ia male tu no le nei o le tofinga lava le au te fifi ai. O pare mia. Mana tu ala tala na fai e le luafe tasiva i valima au matala noa ai ma lefo i savea ma o le malo na fisiringi au pe o te mana o te se e le au le malo o la tala na fai e iai se tangata e ai pisupo ona e te fia ai elengi anga e fia ora o te le fiao aya no fiao I'm getting fiao na o via pule hawao. Mana duo leo na sina ulu. Tasi le me ye loa le tulu. O le falanginga leo le ao le malo. E pe ia le falanginga foi le tulo o le ao atua. Iyo ina ua lufi le ia ila ronga fufua. Ia na faya i leo tala tama leo asiata. Or kama leo lufi le ia. Fai leo langa kala ave leao ya le ifi ma tautolo. Le mela na ta o leao o le ulu. Lono winga e na o le ulu au se meno fono foai. A o le pule. O le palmia. Pule la na le etea. Mea kau whakoi, o ke ringa ke pepelo. Wa e ke o lo leao, se ke kasuia o maku la fongo. O umana u fai atu, o a umala u whato whala inga i le toi ola le mele o le pepelo ya au. Leanga o mea pipi o te whaasau saoa. O mea sa sao fo i e atiri pipi o ia tea. So e leila se me ta ua i fua u o le pepelo. O le mea ta u o le atamai. Kiri ke kai e sao ya lauli. Ke sao ya fia mea, ke sao ya lauli. O le observa foi oe. Ia, tasi le pepa e matua se mea tau te o tusi. Ia ko wong e kusi mea i o ke whaia koe. Ai so ia ko ke o mi milo mea. O mano whatia au tau ore tama leo la auli. E le ai se isi e tutusa ma le tama lea. Io, lei ama se isi. O le mea lea mana o iei la auli. Mana o le tama lea. Ina ia o to ilalo. Ia far pui. Le ai. Okay, vea kore maua ia malea vangoa so mai. Oh, le tama leo manfui wale ngai ia asianta. Ia, se iwa kupo le asianta au mai ele sunga ia se fa pasi atu o ke vai kwa le ka o mai e misar video ia se mai singa mirunga se mai ngai ka kira ko malolonga. Alo fangia si o mato watunu pele o Samoa mawhainga malo. Alo fangia la we kalesia ma la upa fola ma la ufe au o le tala lele. Alo fangia le whainga malo. Tama a whai o mato lapi o mato tiute. Ma ngalo mato. Mai le totol tamai ma moyo o Yesu Keriso e fufulu ai whama maina i mato uma. A matu sauni ta peatu ia folau i langi ma le ainga o le whatu tua i le tua Samo o tasi. Ia tua mau le manuia i lunga o pa, le manuia i lunga o lau ele, le manuia i lunga
o mea umana e fo ai mo le tunu. Nā tō whamanuia mo Samoa atoa. Tō iai mātou uma i le manuia oe le atua le tamā le atua le alo, ma le atua le ngangasa, maunga mafuta mai mātou le nei aso. Se ia o le whaababau, whaabau lapa. To book a photo shoot, text photoshoot to 022-691-5107 or message photoshoot to our Blue TV or Blue Wave Facebook page for more information. Book your timeless portraits today. Embrace your culture and create lasting memories. If you feel them on a rental se whālau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E losful po se neua pa umaula loa ile tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se taavale. Mambawai lo avado ile se i e awhe tāla Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele I whaleolo polo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamoli a tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se Lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile overlu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook o le Moana Rentals o le pinga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. Te mero wati le o se furu ma 5 minuto te nei le July ono I le tau tua wha o le Blue TV ma le proklame o le tau tai ai I le dei vanga o le fiafi ia o ngai mea fu I whai makau wha ango fu le dei la au soi ma low stroke a e wha fonga mai ua ta alo illegal ia tangata ia no te ta I le malo e vai ka ko ia I e pingi whai ngā tio langi gang members Tino ole ko inga style nga le wo mai lo mafau le wo fai fia me makul epa wo e gang up form up mai lo le au notorious for I kama a thugs ia kia kuno vai fela oi ele pikia mayangi si e pe la le mata walo fangia ai fa mo mai lunga kanga ka ole I la ole fesilingia menga lo ki roi Okay, fa mo lava I ngai me o ka ko kanoa inga ma maua mai fo I e na auli mar ka ko ainga le nganga inga ia ki ngai ai le afire ka mumu mo me pelo mo me leanga I ka ke vai aku ia e le mo mia ka ko Samoa me fa penge ai mai se o ka ko mo ki ngonge kana la limong le o ka usa mai limong e le amte so disputing kana limong o le fongo fai da makanga ngai ngava kule ofa fonge e kule epa ele I bave karingi ya fiame ai ngo kupu fa lave ala ku ko e fai kongo wo yo fiame fai le fongo kokos kofi alo au lele pongo mai kofi makile la lele o sauso ngaka po feo ia ele I disputing pe fa pe nga ingi singa ke ele kokos saulo markala folia o le fa kongo le lo yasili e fa ko pa ngaki le mele inga ia fa ngaki mele fa se fongo pan menga fa kingo mele o ia la fa kingo
O whaka wa ai o mere a me le fonga whakalai. Ai ngā awhia me ngā ke whakua inga lo ia sili. A ngā whia me whakua inga lo ia Kusa wa o leo lo ia sili whakua inga le pārmia o vice versa. O lea liki mai a... A le sau i ir karangoar ka ngaka. E le au songa leo le lo ia sili. E le i masanga whi au. E ngā ke whakua inga i fua mwhakongu se lo ia sili. So it's a general knowledge i le HRPP. Le mea a kōleu whai. Yeah. Mana tō whai le no whai atu le ataua. Na maua mai lau mori mau whatotua ina. Le kusi leanga avatu. Ai ngofo kui la epa lau le kusi afia me it was meant to be for him only. Ai ngofo lau i luma pe lau whaulaula. Lea wa awhi o whafonga mai fia me. Nga lau i luma paki ale HRPP lau kusi. Umorokia. Ia nga umaloa whesiri e makui la epa pe kadie iai. I think all the purpose o le kusi e mo nga oe. E mo nga o kui la epa. Ai ngofo i tu le epa lau i luma o le HRPP. Lau ai luma masui whaoriori. Iyo nga lau ai luma ma isi sui whaoriori nga le HRPP nga la kama hoi. Ma pia kadie ei. Ngofo lo mo kui la epa whawhaore kusi nga vaku. Ai kusi ei upu saingi kua mo koe whawhoi. A kako mai kaule le awala ma la ikia le ngawhai. E leo la vea ia kula epa mpongkoi inko fingo meia kaule ali mai. O longo winga le wha mamorko inga parimia ia sui parimia fongkoi. Kuila epa will never ever sa oere kala foi dele over his dead body. E le talia ina tuila epa se sui parimia. O le parimia. E le kalia kuila epa. O le ala foi le ngā. E le kalia hai ngei. Ia. O le ala ngā ke le. E ngā ke le kalia i ngai. E o foi lai fufoka whikalai mangei mea. E le mawhai le anga e musu foi e foi ngā le anga e o lai mawhau. A sau rolo au e fonga whikalai whakaikai ngala. Pe a kupu wale la ko corrupt, which is le kupu sa mo, it will never happen. A le la ka kukarangoa I me ka o dreams. Waile le mea ngai free. Free dreams. Le la ka kukangofi e kau wha ama ise dream e kau e uinga le kupu a la kau wha mo. A sau ia lo au e ngofo I le fonga whikalai. Ke lore meu kupu. E loa kuila e pa wasidi a kurolo au lo ia. Langa fo il parimia la hu e fia me. Even though la ngofo illegal, la ngofo sori kula fongo ko finga parimia. E fa pela ma fo ko e pa. Arua ku iluma oki. Sau iku oki. Arua ku au ka fa oki. O le mea la kupu. No school before. O le ngangu nga no ele se ka ko me fa ya. Ka ko waru fa pe ka ko fo I paloka. E paule kangaka lea maktua I nau ai le mea le ia kupu. O reu po o lea le whai mai kala. And do you want to know why le ataua? Lea nga ua whai kau o ngaso e le koe sau paro, e le koe kumai. Lea lai kau ma whai solo e suengi awala. E whai e siku ai ngā pūlenga fo I lele. So ngā kare pe mea. Yes, ko sa lai manga au e whai, e koe o le manga au e force five. Ai whai se me ka ua se caretaker government. Ai faisela ko coalition. Kusal me nga le ku ole mafofong ole lapo ole. Ma fa pe fa ku lepa. Kusal manga. Ke teka parimia ia sui parimia. Nga ku lola ia. Kolo I kuar fenga paruka. Ai ngofo ia. Le nga iri me la kupu. O le la u fa maoni ai I la lo tununga. E yai mea le ma mea lilo la ka mo fai nga pia. O le mafua anga ngā le koe fia pa I li mai kokong. E joe fia pa I kokong. Se I makua ka kangu I lalo makiria. Le anga ele I lava se kaimi. Ua ke I lo lako whaia inga whafose. O le mea ngā rau kupu. Mara fo I mamra mo fia mea mea ngā. E wha ora me pala I fia mea whai. Yeah. So rala manga ku le pa sau. O lai mangingo kuila e pa. Fia mea is part of all this. Malama yai. O le mea la lai kupu. E lai whaia koe la e para koe ngā kala fo I lele. If I go down, you will go down. All of us will go down. So e le ia la se o koe e upe o pea pe se pole. E kau ke maa ngoko uma I lalo. Pe a o waru I lalo. Kasi ar ka kala I loa koe la e pa. E kasi ar ka kala I loa koe la e pa maa o ke whaia koe la ukala lea. And I say this with honesty o lo uroko. Langa sa yeire kai mi ngā maa kou whasoa. I ngei maolo. O ka ua le minskau ngā ruenga. A o le leiro la kou wa. E fo ile loia le inei ele o sauni ele loia le inei mo le maula utala le. Sa fai na ua uma matou wo fai le matou dina. Sa yela ofisiri ngo fai ye ya olo. Ai se ai ka ya ku ile epa.
ia laudi tau siri le fa fa ku ka wa sure le ye se me ku aku ngai lo me ye mau ki lo aku ma to ia ole e le mafua anga ya fua ole kala le nga fai mai e olo wa te lo po ona to man tu ala nga pe ua so e fangwa ka ma pe ua e pe ku ana fai lo malana tala le ti no wai nga e lua me e mafua mo le anga ele o wai ku ia la audi se mea kala le e nei ma se mea o ia la audi ia ku le epa lua e loa le ku le epa nga pa wa le or kanga ka a fa pe ko ila loai e fa fa pui pui nga ia ai sa ole ya pa wa le nga pa wa le or kanga ka o a lo nga dima e o a ile me o ia mea o karinga nga umia o le ala ngo fo pe okay o le keisla le o mafu anga fo ile e makua ili kaka ya kula epa e yai singa mele le nga ki ka ua yai le ngola auti e oi langa laenga ke lo le o longa feeling u merakasi a wanga o nga fa ka ngu ua fufu nga le kua mapoe pale la audi kula nga sa o ka nga kula yo le vema pale mia e le ai masesio la ko e sola ese mai mea ia o le mea po mo ka miki lo ka fa la nge wo wa ka miki o me mo ya me ku wa o ka ko fiala a lo ka ko fa la a wo a tem ka miki so le mo i o ka miki so tora ki ro ko e va ve pori fa pe a wa uri wo ka se e ma nga yo miki al ba yo lo miki so o le winga la o le fesili la no mer tasi tau te fesili ngia ya samo o ni ko inga ka ya samo ka ko ke manga nga o ye o le fesili la ka ko wo ya la i ko koru la le ya taua ta to wo la differentiate le ko koru la ya tu ila epa fia me laudi ka kia ese resi au fia ka ye lengi ka mo ele kaulia ave ese resi au vaenga nga tato wo a itanga tane e to ongi ka ia ko ke fia manga nga o e ka ko wo ia fia me fa mo mai fia me wa o yor ka mai ka o le fo ie e fia ele o fia ru ese ladies first ongi fa o le leia mon ko kupulanga sa mo mon ka ko fanga ni fa o yor se furu pasenge le ka ke finga winga o le alu fai ni fai nga deals kuluku fa pengei e fa ka wai se paki e fa ka wai se vaenga fa up fai ele ona inga vaenga fa up fai ma le fa maungi o sko inga ka mai ka ile ma se fa ka inga le o se example le ngai o se furu pasenge le ka ke finga winga ave i malo ioi au fa kasi e o ka mai ka i fai ma fa ka i o mea fa le ko ngunga ya la ngai tio o langa kula i mai inga ua malo i palo ka fo i o le fa ko koi e le o se malo o nga se mea mio kong o le vao la ulim kule pa e malo inga i lenga a le ufa o nga i le mele fo ringa mai la o se kaka mo kwa le sao wa ang sa orang loko e kau mal mal me waling malo ele o se fa ko ko ngoia ai o le vao o kule po mori chapipi a foi le winga nga la kala kusa ele ia i lava mangisi nga kau predictinga so nga pare mia mangkuanga le ruaka nga kaya ka finga winga kule epa laudi longolua minority government le yenge o le ale ngubela nga fa moe ang fa penga ile or ko iwa ai ngar ko ongo e kukusa le iwa mar sufa is still minority ai same wala i onga kwai onga fa sa olonga ma fau it's se olonga mela fai a o fea fo i o iai le fia o la ka isa o kula epa langa o ke fisiringia i le anga o le fo o so fo mai ala audi so ye ko ke fia i kua ngai o ma ko ri kua ngai o le ala lau kua ngai ngai fai
O ange au ko ngai le wa fia oso ke fia pale mia le wa fa nga ko nga fiki e ke ko fia pu ngai lungo ka inga o Samoa ai nga e oso ko ai ka ia mai wa surely le la fa ko kala e surely le wa sau expose mai nga o fon fikalai mar sui fon fikalai HRPP ala nga e mau ki ngoa pa toronga mga onga ya fia me e step down fia me lenga o laenga ke malama o ia wa luas fululima mongkupu kausanga o kai mai le malo fa ke mokalasi o lala nga ke malama e sori kula fongo le minority fia me sao alai wa musu ngei kusa ole wa sau ngei wa fa kafe foi lele pe o se o koka i lungor pe au kafe i o kafe mai i wa le mau kongu lenga wa le ai umanga pulu ngalu e fai e mau ki ngoa o le pato le melia lenga dele o kaukala mai li mongi wala vale upulele li mongi fo mai o ke musu o ke fa so lo loko ai le melia o e mo mai le ato alenga fo mai nga umolonga faile tio nga fo mai o ke musu o ke aru lo loko o le ale lo loko e mau ki ngoa nga challenge kula e pa li mongi o ia i fia me step down a mai le pale mia ya kia ko e fo i mai o e sui pale mia e mau ki ngoa o le tio sa o alenga ka ngofia ko e fa fo e ma fai lo ka malo losi kusa pe ka ke corrupt ma ka fo ua me ngai e ma fai o e ma ko e fa fo i le me mesa yai pale mia sui pale mia oi o nga sefe le o sefe oi sefe oi ka o ko ngumor ka mai fas kai mingi ka kangu a ko me pinko o le tio sa o nga marka ko nga maka fu sa mo ya o le tio sa o nga on ko fa le kongu la volme vai upua ka le su lo se or ka fa so sa le sa mo amor ko si le fia o te o fo ia o a fai fo o le ke o se o nga le ku a le ke la unha pe o la audi fa ku vesi ya ka ke musu e au sa ma ko pikola ai ro ka ko e foringa mai o mama o ale nga pa ia mar nga ko nga fai la o le sime siringa kau fa se e la mai o le whaonga le whaonga pele o fast government o le fast party fo ka ko kiro ngai au inga whaile whainga paroka le la sau o le fesiti kele lava e whaonga nga omi e fia me le fast party o le skala o le whainga paroka no way a se ala me warenga kau ave pea mpa me o lako a fo ilo te fatu sa moa o ila ko wilo ai le meor kanga kal desperate ua makua i desperate lava le vaenga ia. But believe you me, come April, po before April, fo i pe afa pe kau ke aua ia ele i koe kupu se mea i se painga palo ka wha kopi. E leo i lalo se fast langa i against makula fongo langa wha avai eiri, ma le sikala eiri vanga wha ufai. They will never. A lea uke whai aku. O lea ua umanga maua mai au so okanga i e o le sa aunge ka mo e le pakia olo. So ele o ingoa la se paki nga se fast. Ese foi la copa. Ese. Ele o fai ngoa se fast. O le foi kanga kai ko kongo HRPP, lai fa fonga mai maka man tau ia kai mingi. Lai lau ke loa e join night paki. E ala ngei o nga koe mo musu ma koe pull out. La ngale ua make ia koe tau ia. Ai a fangela se paki e fiamela ko ia wala ngale wa se o lo malanga ba. O la le ngora fa e fiame. E fa nga pele fast. La ufaya tu le to le ma na ia wale tati fesiria ka ua mole open na discussion. Ai si sila oi. Al tau le me ta o le tau make sense. E kau kara fea unga ku fa fainga ka o lo le fast. O e mo mai. Yeah. E kau kala fea unga to even though de kon wa kukuri. A o le te tala noa uia mo le nauna lau tele. Ile vale o fia mele ki ngu ma ono. O ai o la ko ngei e pi e kau laka longa kau claiming o le right to the fast. O ai. Ele é esse. Ya, faku. A o fia me e makua mama wa. Kusa e kau laka mai le center ia de sia wori. Ai makua mama wa. So where the hell in the world e kau manga o i fuenga ki claiming le fast. A o lai loa e o ai pepe faku a fanga ngau. Ua la tau malama le lei. Ele ai masanga mea nga fai le fast. Al mea nga e kakau, it's all in here. Wa anga ese right wa ke mo kingaria ki la ki o ma olo. E oi. Ele ai ma se ma fa so la unga ko ro fa ngar fas. Langa ele entairo ia. E kusa a ngofo faile mea lea.
e makua I fesilingia ia fangua o kangaka ia wa le pe afa le lope how many lope ingi fangua ngisi ainga wa kango avi leila nganga o vatua fata tainga lea la ngai fa pe umai me lea ele mafainga e claiminga le fast ele o sau mea o oenga avaku kokong a kuli la oi e kere yaru ma claiming mea ia o le ase mea e vaku e ke yaru mo oi nga kaimi a fa ya ua yaru mo lava malau konginga ia ave mea ngai fa fa souvenir e fa pe nga fo ilari sau fa inga fa ngu but a fa yor mea le o kong fa ia I can imagine ngi fangua se kele o kuaia I loko fanga mangisi o ngu ukuralaka. E ai waka ngofi ave au ngoma ele o ngira kou mea. Ai unga ua masangi le mea lea. Ora kau fa aofi. Nga o nga maua o ngai kulanga vai. Manga oro e claim o la kou e onga. O resi mea ke ro vai aku o fai yanga I e masangi fai la kou a kule fast. Le waka ke kia kule akane fai mengi fwile o fai ngā loku ma le ulima ma le mafanga o mafukanga o le agapongi o le kalo o le fongo so o kako vangi le mele o kupu mai o mkwaleanga la communication between olo ma kangaruenga leo ma miska o kupe ma fia me ia sila la o ile me mali le fatoa le na toi tau fine ile vai asole na te nei na ona tupu o le incident le na tau maua mai Samoa se tasi po se sinalu ma se whana o le malai valili. Feo sofi loa le pūlenga le malai valili. Whaia la ko siaki fo I e le pe o siaki aga mako whaia le whalepui. fai fafo o siaki fa ko siaki ngai mo ke fai ai meo me foi ngale me so e pomu e matua su ele le ipo yengi pomu ila ro ka vale ma me fa pena le la u fe so firo fai o ai o ngan makanga ruenga le olo ai nga o nga sanga o nga ave ar complain ka ngaka a apa me me fa singonga ele ma se ko fe au ko ke fai ai menga ka ofi wa fia ia fa singonga a fia ia kanga runga lo e fa walo a foi langa le be fa lo isi a fe sedi nga fai ngi kala ngoanga ngi kangaka ele se fo se me o ila sa mo wala vale fai ma pinge fa mau kanga ka ie ola fia popule ko ngor fai nga malo e se kerer kanga ka le e ku inga e vai ngale wala ngai le ku inga kele sa mo ele o ku inga sa mo ole o manino mala mala fo ile esi sila li a tau fai tau fia fe le lungo proclame le le ngai pa wa ngai o proclame mana inicio le uso le fai fo I proclame le tau mo fai fa mangingo mo fa man malama ele se kau fa leanga ai a fai tu sa o sa mako kala mako fai ko pelo ngisi mangisi le ka ua suafa ele se me ia mo ke fai ko ale o mai ka kala ngo mai lunga nga o fai fa nga e kuli fo fe kalai ai avaku fo fe kalai le HRPP e yengi me fa kula fo fa benger ka ko fai nga malo o yai ele yengi me fa pea ale ka pule ai kula e pa ma fia me o ai kongu la le ko ke manga o fai maka ko ka Samoa e avaku yo a or fisidi nga ke kali e fai nga paroka o ai kongu le e makua I leanga I ko kongu o fai nga malo o ai kai ia ke au si le lole mai se pon ka solo a ko e me kai ia ka ko e oi o kangi fo Samoa e le fo ba ko ska o por ingo mas ka o fo ko nga ya la uri mar ka ko ba wo oi kanga ale la ba fai me vale al ngale ki nga ka ko ba ku vole anga ba al ba nge ba ingo Samoa ale la ba la ba fai I think it's time for us e kaunga kumaro si mai fai se me mele ola ofisidi ke le ku loa le anga ele fa pia nai si fia fo ele alo sa makukala ola ofisili ya le o ke fisidi ngi ai le ia loia ia fautuina le vaenga fa fire fast tolo o le aka ko walo ia fa pengi e ia se fofo e ia se me ma fainga fai o le ala ko legal advice a vele melia o ia ingisi malo si anga ko e mafai o nga ko e kango fia le fon fekalai lau fionga I le au mamalu o le malo Samoa o lau susunga foi o le faao o le akungu o Samoa le ua e sila ko ai ngai mea ua kula I mai
o lau susunga po o lau afionga o le loia. O lau afionga sa malu o le malu, ulanga i leo. Ia o lau afionga fo. Ia o le ki se ei ngofoa whakama ainga. E le ai e se vaenga i o ngofai o le ngai mea. O le aalu ai lava ka koua kungu i whai ngā tio o ngai whape ngai a fia me ngā omi makuila e pasa i lele. O le a koso whaakaka i lava whape ngai ai whawhewhea e le a kungu e mamala. Ar fongo sui kofia. Inga i o kuwhakasi la kon pao. Lewa lewa kofia kulo. O le ase, a o e kalesia so whaakasi. Le ase au kamu so kofilo inga leunga le kolongi. Ar sa kua mrau sa mari kua. A whale winga lea leina whaiatura te tala. O le a ku ua ia whapenge inga ka ngaka ka fili sau ngoa ka ko wakungu. Wasilinga kali se, ua le ai se isi mea mwhainga whani. Fairly rule of law. Le lava e kupu ya so uma. Ma whaki ngai loko le kungu. Peisi mea fui le o se mea leanga. Ai kanga nga whai. A whai, o le mea nga lewa kopu. A waku ka ngaka e ka ui leo ai kaloka. Samoa marko whaafonga mai. A whai o le asa u keisi o le me whai lewa vai kuai. Ua a whai lo te whatu ua maua male avangoa e a mio vālea. O ke a veharanga ngana whai ngofie. Yeah. O le a maua le avangoa e a mio vālea i ka ngaka i ko finga maua lulunga. Kusa po o kou whangau e le koe pepoli. Ma fua i sea. Le anga le ua malu i leo. O la ukala nga. O po mongi ar nga. E loko a le whaipule ku lou le whaafonga sa moa mara upu e kōia kia. E loko a e whai mea vālea po ai ke ngeki. As long as you are powerful, you have powerful connections, you can do anything. Ai sea, a wa a o ngai o kako whangau ma ngai o kou walo e whekangisi makau nga wha malosi au ku lou le ngangana i lunga le prokalame nga whai le mea lea ia kiau nga wha o ngā au whai mea ia e le kai karkongu e kasi ar kala leo la loka o e wa ngofu whai kala e ke mana malama o le sui pāle mia e ke mana malama o le mingiska o le mea ngā leo wa iai kako makangarunga wa re koe malung whangau ioi o le nganga le mau ke ku ia koe leise so fa vevesia ai a fai fo yo fangu ma leo ke le aku prokalame ar kau kai ai ma si so ma leo ma li a tau ai ngisi o kaimi o le alofa mongi ya ioi o le alofa mongi mo o esa mo marka ko baku le anga o le me kupu fanga o resi e kupu fo i lau fanga va ai o le ke e ngai mea i e sai o la uka kalo i le kua wangi kupu i lau fanga o le kaimi e kupu ia o e ke suru fanga aku ai umai u makua o leo ia ke koe kangi fuo wa i le vao e ngeri pe o kala ia vi o le isi vaenga o le vaenga nupi fa fato au toi fa longo a lea ua toi angi fa pea le CEO i le telefono Yeah, le German songa bali pa no mo la foko ko fa longo le ua angi ai ona ua le la vai le tamali le tu o faunga fo i o fa makalanga ai mai se ala le ka mai kanga kale le ke pisa so ko le ka mai kanga kale le ngo fo ngi le fa ngi fo le ngo fo o i kukuila se toi play mai ala le tari le o tali ai ia pano langa e ai la nai vaenga I don't know te help ko ai le keisi le o su ngi le kikira ia le ai se i toi fa fonga mai sa ngole sa noanga a pali pano mo la fa tau il titi la le ka uoro ngai ngoe mai mau i fu ma fie ma zai fu te tau ai ma mai lunga ole media social media e maua oi la ai a fai ole te no fo tuila ma e tongi ma mai ai oi e se i mai oi na mai tuila mai fa tu ile tono pa sinonga fa longo le mai le anga ile va le tanga tai sa fa ile po mal pulenga lupi fa na ave le malo e mala malama i mea ia me tau tupe ai a fai o le ala unga lo ngai fai tailo pe au tau fa longo o te fai nifo e se ale fai no nifo ia e se le fa longo tupe ile au mai le tulo wa ile mai le fai nifo fai no mo le economy le tala no atu ile ma fai na saule fai nifo fai le mea
na o tangata na o oina I mea kau economics, mea kau finance. Ia, le uka ko o mai me o fa ingangi fo me ka o economics. Kuso sa kilingi sa fa ina fio ka ba. O le mele le o tupu le tunu o tatou. Iyo, ua sau le fa inifo. Ua sau le fa inifo fa ile a fio lau ta vale. Ai aru le insingia fauro fale. Ore ko inga sa pasui de ngale o yeisi tatou tunu. Now, na mafua le mele. Ona o fa amatalanga matustu singa le kikirea. Ua fai fa sanga ma fa le ngai le ngoa o le tai o le kalesia so fitu tu to tasi po le sistek Samoa. Le fionga ya le mona. Buili papu. Faaleanga umai ma le ekalesia e tusai o le latou foa I mai le loto malie ua masangi ai le ekalesia I kausanga uma a maka mai a o pule kule e pai kupe kako waku a o le whainga la o le exposure ua whailoa le kiki lea ua ia tango ai whailoa mata upu masaingi ngā lima o whea ngainga o contract e private o mea patino ale tangata meaning ekalesia male makanga ruenga. Ai oso ai faile ngā ruenga e pisa mai aka ko mele lo ke fi akari ko mele. E oso fai mai tala le tato o onanga. Ale o oso fi fai forka ko ngā ruenga. O oso fi fai ngā ruenga familia. Ya ale mangingo mai o makua. O le mea lana le tupu, a o information singe ile I ataua. E le mawhai e o ai kanga ka whai ngā ruenga, e le malama lama ia. Lea la ua sū e ekalesia. Ko e sau ai lunga mare lango le nupi wha. So ore sū to alua. Lea la ua whaasanga rika mai mosi le. E whaasanga I langa kau whaaleanga. Mare ngofo expose ma whaailoa. Ia fa matalanga ia me tulanga ia wa ngai lunga I loans ia mavaenga uma which is a loan uma pe o sainga fo ia le ia por fasili la le so ngai o ai le e o liki wa ring sa ngo pali mola e lua ka kai masa saloi mo o sesi o kongore au fenga ruenga ia lua o kongore kalesia e marusi ke o kongol farfangaru e marusi ke o kanga kongol kanga ru I ror kanga ko le kalesia wa voila e once mai e menge le kalesia le fa pesa o fa fa ali mo le kalesia a o kongol kanga ru e fa ngaru ka so e faila kilo sa lo fa mele ai fa fela or kanga kala ile e kalesia e ko fenga ruenga kongol kanga ruenga ia wa kirela ngo marusi le mau o yarnga pa pe o se le kalesia lai ko mo kanga do e ile anti o le ile fenga ruenga mo lunga no pifa e ile usolontina e mo lunga no pifa le lile ya significa ulonga ngoi mo for pokala me to kele ato e le worthy I o ngukumo ungifo ye le kau fu olonga anti o le usolontina e fenga ruenga e mo lunga fo tono no pifa ai e iai fo ilo utari tonunga e au wai ele kalesia sfitu nga ang faya ku fapenga ele o fakua se kala langa reu keiro fo imari ngor kenga o mele nga yo le kele yo le o kau fale nga ware fo nga ala ngoro nga wa o kele fresh mai le fo access ya lipa se yuli menga rin ka ule ngora ngo kele masangir ka o mo me fo nga la famerka e foi la marfa ka fa sala le fa i australia le nga mo nga file le fa sala orkele yo nga fo fa volbale e ti lo ma la ya tawa sa lo so ngo va ai si o le ofia famous le na e lo te fa yatu o kamanga o funga sa wa nga ngofo la fi ko lo sa mo ko puma wale yani me fa ya fia famous lo mai ki u fai mai ngar kau vale ai fuor au popo o ia ka wale fengi ro
o matamatai na se mel tangata te pe ya o singi pe ya o skadi ya mai mo for time it's not worth it a fa o le te fa fo mai ia le tatou proclame o mai mo fo ko kai mi ko ke kiri ki fu mai mo fu it's rubbish la pisi uma nga ko inga fa sala launga manga mo me fia nga la fi mo ngofo solo ai ana le o ai le te mi la va ia tunga tu so le la to ma fo fa pe woi e malo ange e ko malo si le tapipi la ko malo si le tapipi vai te ya le wo mai fai mai na mea ai to foi mai la tala I e mantua io e ma o amen ma tu ala lo foi le tu lo fa fu le fa pe tu fa le nga ua makua sa kia ma fa le nga inga le ngo ole sunga kai kai ma le mea lo fa le wo ya kula e po wo fa mai si le ave recupela ave ele ai ma se fe o se la ko ia recupele al sistek qual ai ma se fe o se singa foka o mange ia nga faile ki via anu pi fa su ko milionga lenga ave mo le au fa la fo ala me le no fisingia le fonga bit mai pa no e fonga pa dia nga fi e sa o el pi hai ala nga el ma fo angal pi hai mala wo manga faile kuku so pawanga me le fa le kom a seka o securities o le proceso le fonga le kula fongo ma vai nga fa vai o le fonga ngam kangaru e ke le sao e fainga aver kupele su kon milion a kon 5 milion a se kale al fonga le kale sia o le simea se kele o faro ngeu fa mai ele pe pisingisi kele kale sia para ko pisingisi o ana tala fa mai ele te tau na fai pisingisi kale sia kele ko pele kale sia fainga fai pisingisi pera pisingisi fole o fainga ngole sistek ela ko pisingisi fai de ki via le fakasa hotel fai ki via casa kele olai fai o those are business e ko kongi fa sala longa ko lo le tau te tara no fa pisingisi awa ere ka ualangi pisingisi pe fa pe ongi me fa volunteer le ma se me furi me o ai ko kongi ai kele foi ngalo ngal kali sia la so songi ka kamaki yes ele foi ngame fa to a usa i America na te sile fia Utah o ka le pisingisi ka ngaka le e kalesia ela ngai ka ngoi fai ma e tua iai ma e toi o le cycle o le tupe e toi vatu e atia what's wrong with that ole labenga le ko ngofo ma kiuse kale si ele susang la susang a ko si la fienka ka la makiba o fe au o fe la e pa ke kia la ya me kale si en fe susang ka makiba ole fa pele fa ole o problem le ya tau le wo fa ya tua yo ole vali leanga le na vali mai ya el HRPP leanga ola ko le fa ya inga le au so lusa tulo le wala to vali ai nei le feti nei ya I ko kong wo o me ka o kalesia e nganga fa kula ukana leanga matua HRPP ya tulo HRPP o le anti ole le pisa mai HRPP manga kuala e ki ngā fo ia ai ave se me halofa e ave anga il fast o e moma e makua ki no ka ko halu I me sa a or fesiri ai se ki ngā ai fuanga e la ko ki fainga ruenga malo wala ngai asar faiva ai le asar masalo o le kara ngoa le ikiki le I information ma ale le ka kaunga sao ikua a o le yailonga anti le fainga ruenga nupi fa so be ala ukana le fa so 1 + 1 = 2 ele kere ise kau magic equation le kau faia foi nga mea ma ngai ko la fa ko fa la inga le artistic ma sunga fo ya papu ile so songi nga fa so se mela va ke lo ile corruption e ka kau o ko la ile ka le chef so songi e se corruption nga la sa o le bela ya ma ile nga fo ka le chef va ku pio la ye ma le nga fa ya la wo ye ma le mala la wo ye ai fo fa mai o le pese me la ngai ku ye fa mal fa pela e ka kau o ku la ile ka se pe fo fa no ka sanga le al malo ma la ko ma ku mai se fa le nga le la vai nga a fa pela ku la uma la vai ye ka le se ka lu se la wafe fa ngo fiang fa nga be se corruption le yengi si sila le atua anta to tu lo to fa le nga to lo ala I mona Willy Pap o le tangata o le atua
i le latou faatuatuaga ma tulaga faapena o le a le uiga o la tatala ua e le o gi kauvaga aloku ae kakoua ia leaga o kagaka o le akua o lae o la ua makua maguia ai o langa faaleagaga o tagata o le ekalesia sfitu tutotasi kakou kilokilo la i laga faiugaga fai aua e kolu e ui aga le lua vaega faaupu fai a ua filifili le siʻau vaega lakou ke faoa ma faoa o le minority o le fast ma le HRPP o fea la lae ave saʻo ai e kulou e le kagaka o le akua le fesoasoaga ave le majority o le paki ave i tagata lae nonofo faaletulafono ia e sori kulafogo pe ave ya fia me e makua ke le fesiligia e sori kulafogo pe ave akule Iwe e ke le fesiligia o le faakofalaʻiga le suga le kaʻikaʻi pe aga avaka o le mea alofa lea ave i kagaka lae sa pela mai e le kulafogo i le kigo le loa e o i kulafogo faakemokarasi faiga malo faakemokarasi o lae sori kulafogo ma la no ke ro sori kulafogo ala faia o le lae magagao e kouke magagao la e faakorapta kuai ma le kulou o le mea la le magagao ai e maga corrupt ko ma uloku i me ai vai la ia le ua kakago ai le faku o le makaupu le alii atua le ua mananao e korapta kuai ma si kaʻikaʻi tulou lava ua magagao e fai e magao e alu la papu e ave kulou a le moana o manao e alu le kaʻikaʻi ave laʻi i le minority a o lea e pepese aku kagaka kamamai o le kulafogo e oo i kagaka sa i faiga malo muamua ma le lako kilokilo aku e minority e sori kulafogo even kuila epa himself declare e sori kulafogo o e fia me ma laugofoaʻiga se vai a le ala le mea la leaga ia o kou le ave fu o le kupe o le sa o le lei le mea sa o le paki sa o le faiga malo le ave iai sa o le kagaka le kaʻikaʻi le ave iai kupe mama ring kupalpala la vai tatou iai ai ona ua matua faaporokiki ia le mea ia le la tafai atu nei ia aloane la ia aua laga e faisi eseesega o le meaga e kaumafai mai ai logo ia mako le mamao e pe o le mamao maku ma sau ke sivo sa e pe o karakus pa ia ai saungiange la oe le kama isikonti lea saungia e kali ia ngai meaga pe afwa ngale wa ka o korua ku le ku le kalesia ai maisi o le nupi fa e kusa o au fa sala longa le ko kongia ia anga e focus le lei oe fa ingi fo mangai meaga ke fa ia manguia le lo ainga ke lo la fa no no tu lo ngai fa la ukala le ele lei tele la umafutanga ele lei fo ile va tangata ma le matou va fe alo ai mar kama kamare kulowa ele tele alo le to la au o si tangata fo ie io e ye yo ngo winga tau sa fia o winga va le lei ma le va tangata ia ai pangalia ia e o roi mata upu ma ale ma mata upu fa pende ia tate alo fai awalanga e kelenga umaya masaki ai mai ngo makua me fa penga ia karuai le sika mai kiki e fai alo ngalo ko ele kai fifa no ia ai le pe pa sang fa fa if mo ka fo ya ko kuila la ko yon kiki lo le kuli manga ia ia a fia fo e me fa penga ora fa ngalo ngal fa fa for malo ola u fo ile tala la wa te tau fo ina tatou wa fea o le ngofo ko so fa por kiki o le ko so ku kongu o le farfainga ruenga e le kakaunga vakua ia mea. Ia a fai fo fonga mai ia nisi i nai kukuila. Ia. Ai, fai loa il pulenga le fare mai po venga iai. Le ala lai o le li lea manga mea ie fai lunga manga kau faleanga. A ua le focus lenga i sakia a wai kau ke lolo le fare mai la iai. E rua kua fo i lunga te te iai. O ngo winga pe fo ringa mai e poro kiki fo i le pule le fare mai ma mea o le ropo le fa so le li le fai mea. E vai. Ma sa kia ko ile ingoa ka ule le o fare mai. Karu le oso fo ile mea le ka kaun kango fo fai. So kala le silo mo ko ka langa mea o ka fo le si mea. Ya. Ela ngai le se no so wanga. Ela ena o te fai atu. Nga kele ai fu o le fi ala lai e o fo le kusia. Nga oso ngai foi fai mai anga warning pe o le movie foi le ole te o vai le movie foi le London Has Fallen e pola ele movie ngai sa wai le me umanga copy and paste mai langa tautalanga e vai oso foi la ia fa pe o le warning pe o kama makaukia la ngofo bon sa mo
E kusanga ka ko fala war ka ko ngal kusinga le ko fi ai oso singa me maru si le solu. Pe mga pre fi lo. E fi lo. Ai oso lo langa fi lo ngo folo ka wa o ia kongua. O ia le ngo fo ka ule ngo. O lise. Ia. O la kikire fa popo mai ma le observa. Ai salangi mai ai lo e fast government. Io komsinga. Vai ka ko ia manga. Uri ko pisa ba komsinga sole kalunga. Kalung fa ko la su ngai ma ga le musil. O ki ngo o kengi eses. E mo ki ngo o fa yeses. O le mo mercali le mo mercali li o la soli mo me. Si kako su e ara ba le ka le la ngolo mai. E mo ki ngo a le o te fa yetu. E mo tinoa. Mo fa yese fa ku nga se si le ya ka mai aku ya ngai. Mala ka uvale ai mana makanga ruenga yanga me ye sau fai mai. Esua po kengi fo walo. Esua u fai walo. Esua mo ki fai walo. Se afa ku le ku. Ia fa ko walo pe mai. Oi malo lo nga fo isi au me nga. Orko nga me la ku pu ngi samo. E ke pisaro fo. Pai yo vi karo o loka o kusa e mo ki ngor ko nga mere ya baila aka ko nge ata o nge to e autar oso pere power oso olo announce ya eso nga fa piko ai oso ai pigi me fia mere se me fa penga ile o ya un menga ya oso mai ya mingi ska kupe announce anga lockdown ia pula furu ngone le state of SOE. Ya punga mai kuila e pa ia wa ngara wana ko vaenga. La wana ko vaenga mangola au fakas. Ia punga mai kuila e pa mai erengi me ia SOE ia mangola. E kama matu kuila e pa yang portiki ele. Ia oso mer CEO. Ia punga mer CEO fo mai eleo ngakasiro manga ko man mele mo ke manga fai. Ia ai punga mai ai ko oso oro ilanga CEO o mala vale mo ka maro kele me punga o fo mai fai sia ki o pomu me oso ku fa walo ia ai punga ku fa walo ia fa mai vasaki o moi o le vai ku ngo su engi la loka vale issue mai le warrant ka hofi me ai oso ko singa oso lo yesil ai oso mer kom singa oso lo yesil ia ai punga mai ia ai punga mai ia ri mongi fai ka ai oso mai li mongi ka ula ko me ia fai ai punga mai kusala ia mai oso umai o le oso mua le umo kwa ingo iro mo ku le o le so e di mo usa mo kingo ai o foi la ia lo au ma sangi ka ngo lo au e mo kingo anga uma o pepe ke ma fa sanga maro se me foi e ko mo foi ko mo ko e mo kingo lai lang ora ko mo lo au e ka fa ora ora kama e pa wala le mea ngo uma ko yo ufa ngo ai au kama ia langa le wa pe fa msingo pe mo i le melia ia langa le mea nga fa ori mai ia pa o le ka uma o lo ai akiro ora okay que lo que hizo le acabó a mi hogar eso le ai ta se le fa kadi akadi ko fa fo ia ku na ka ye wa lo ele ye o so okay ro au oi ya ngala ola friend oi ola oro okay le nga fa ori mai ia vai le yes la sir fi la fa fonga mai oro okay yo la sia ka ke yo wa inga ke ngele long ka ma sia fa mai ke o so okay lo ale lai ore ke yo mati ore ke fu mo le ai ole ala lo binga la ukala pe ma fanga langi mafkanga ai asakia loa ia ma okele o alo mai la ke sile la iso enga foi o te mana o foi eso ele fa pe o fa ku ongo soka ole o sa iringa ole mi ko la ngole ye fa maungianga nga fa o lima ye kinkiki so o i mar sungur fale o le la fi ara fa ia ai ele ma fainga ke ia o mu for fale e ngo ma se menga ku ai o so boyo so fo fikala ale la wo so le ayo so le fa ilo fo fikala ile ai vera pongo a ko vi fo nunga o pongo ro ma fo pe
Ora fisi fo no kausa no mafau. Makai la nga ngi ka kai kofi inga yanga nga ai ma fa sa inga la ko me vale e fai. No doubt that's one of the reason. Mai foi la o ko sila li atawa. Wale they can't wait. Wale ma fainga fa kali le paroka. O lo winga nga ruk fa kwai. O nga ba kwala ambawa. Mai foi la o ya Winston Peters. Le faia inga ko ila lo popor ko inga sa ye le paroka yon kua. Man koe le isanga, le se ngufuanga maua, e o ia pa uuma. Le ai ma se aluar ka malua, fai maingi mea leanga mangia a, nga makua I withdraw ar ko inga. Pei o anga le aeko. Aeko lau manga koe whaafau inga. Le anga umi le process, e koe fo I kua papa. Ngofo ai, maka e o nga makiu. Koe whaafau inga longa kingo. Lele mai saunga o se ae ko fou. Le karangoa I kuspa ia. O le wha karikari. E wha fou winga. Wha pei o le ae ko. E kau whekuli. E lea. E sava vali e le vai. Ka mo e le. Makpongia. O le ala le winga o kala. E le mawhai e kuila e panga whai ar mea ngā. E le mawhai e li mongi aisea. E iei mea pi o le musu. A wafu ila nga o le kai mea withdraw hai e ngua maripisa o le mele lau ke whaia. Pe o le mefo ile le distract. Kau wha se soro. Ia auange I focus sesi I le mele ngau iei. Ai distract soro. Se ia koe wha o le kai mea o le si whai ngā paroka. Ai se I koe o mai e kangu mai le lei mea ia. Malmanga koe o mangalo mai kangang mea. Wala vale proclame o tarfitu. Apoe moi ka o koe fa o sia ka. Ioe. Ole upumoni ma le uputino Samoa. Ko kifia manga o ye ko inga kai fa penge. No. Le ai. O lau paloka. O le lumanga I nga o ka ko ku. Ka ko ka ngofie. O we need le parmia ko ke mo mia la au die kiringi me kuno. Ka ke mo mia ko au mai ka ma ai ngo Samoa. Kau ke mo o mia, kai. Anga losa, mare ko akele o ila kouia. Kai ia kau ke mo o mia lo famongi. Ka mai kai kongu aia, lea e mongi eile kau langinga e au le inga ilau wa kinga. Le iai e muripola anga losa. Mangisi ya ka mai kai lafu e whakapenga mo kai ke fau. E le mo o mia ka kou le uri ia. Kulou. O la ua lea au ngangi, o e fia ma mai mo mai po kalamere ngai ma ko kua ma o nganga e o ma ko kalo ma I mau le kaimi kau ke paloka ngai ko ia vai o le o faila ko fai nga tiol o peika ko o ngi kengi o peika ko o ngi keng a wai lolo ala fai inga le keng ma le au o fai tiol fai mamango. It's not good mo le lumanga yor por kiki or ka ko ko ai mai ser mangui o Samoa. We need new leaders, new ideas, fresh ideas. New brains. New mind. O le silio mea uma. We need new anointing. Yeah. Ka kofia, ka paloka, I le o loo iai le makau I le akua. Le nko vavaiangi. Vai o faila ko fai ngā paki. O le minority fai ngā paki mai ngunga. O le HRPP fai ngunga ai ko kisisi lako. E sa ili I le akua ko fa. E sa ili I le akua le moe ma le ukanga. E o lima o so kanga le o marosi anga mai le akua. Ka kalo e ala I anga pongi ma karasanga. Le fai ele. E fai ele audio kai de kau karangoi kai. Kau ke mo o mia kai fa penga Samoa. Kau ke mo o mia. Ka kalo ku nga. E kai ar ka kau sanga o le fu wa le alu le atau. A o le ngangi nga por kalame. O me nga kau ke ku fa kasi. O a fo iku o me ngai e kau mo fai ma ia e ser fonga fikalai o le ka kalo fa ka wa ngau ka ko ku musikia I le kua. E ke e ai makalepe ai. Por kalame kau pure le anga le fiti. Ka ko fai ngoia fa penga le atau. O le ma te talo fo ile lunga por kalame fai o le fiafi. O I kalesia uma ma ila ko o lo fai tatu fono te talo
ma kuaku ile kua wa uma e kale sia fia ka ko sikia re malo samo ka ko sikia ia le suafo Yesu e ki ngei ai fainga fa konfiki po i lava le ka pule ngei mea ka ko kuaku ile kua i longo finga ngalo e ngake au mai ka di ka ofia o mai ka ngaka ngei aire i o kai me fa di e fainga mi ko e ala paru kala ko ya ka runga so finga ngalo le atu ka fa ma Kai mori nge fe fo ia ma so fa so le fa fo ho le ku e foi kai mi ka ke suai ia ai e la va le nga fo inga ia o le nga ia se ili le mi ko ia me se foi le fa so inga ia bangingo fa fo nga sa mo ia mele ia ko pu mai fa so fu ku nge fe fi mar ka ko mafka ia e la tato wa o lu ke vai ku le isia ka ko papa kiu le fai ke ro langa wa tele na facilita to wa misia ka papa kiu wale ale Blue TV vai fa o fe fai sa o papa kiu wal Blue TV ke le ar ko wo papa kiu wale papa kiu wale aso to na inei fai el tatu papa kiu la lo tatu ofisa ele lei foi le e on le papa kiu mai sa unga po so wa ka ko ofisa e magai ma whatever no on fo ya marka ko por kala me e ngoso marka ko special esko nga iyo kala ngola ule fie sun pa ki la el tato pa ki ule iyo ya pa ki ule ta ole Blue TV pa ki o i e te maua o mai lava le au fasa la lau ole Blue TV sports tala noa tau tayae por kala me malelo ia ile aso tofi e te maua umai i e te su mai na le luas furutala le tau o le papakiu ia ai maua ilo wa vanoa e pu e isi tatou wata to le afoa Andy Ayolupo o le Master Chef nga o le si papakiu walanga kofuka ko mo papakiu le o ngaumu Andy Ayolupo o ia le si Master Chef to o vaenga o ia le si papakiu Sauni Seleni o ia le si papakiu o misa o ia le si papakiu anae le si papakiu e tu fari o ma o mo godfather e wa me ka kesti wa mai kesti lungo por kala e o fa senga ngar ka ko papakiu mai le taya ko fo runga misa ele fa pero ku ro papakiu e ko fo vese misa ko fo runga me hanna le si papakiu ele le fo ilea ele e se walanga ia ma tu hanna le ngaluenga o ia lea o le host le to bai tai vo le fa tu ia le breaking waves sumai fa ta lofa ia hanna ia ma fa tau so pop ki rosu tala ia te la go sua e ia ile ma tu fa mo ma tu te malanga juai mo le sisi nga fua e Victorville ile masina o uni ai ole afa lo tele vai nga malava ia e fa tai fo ia Victorville ma la tu mana ia mai o si tatu pa wale o sisi nga fua le atawa o avatu uma ia tatu o fenga ruenga malo fa tai iyo ia le la wa makanga i mako papkiu ia so ani ai foi iyo le anga o le fua tu no fo e ta i dua spaces e avela o li o fu mono ma e kusala iyo kusala kasi mo fo ai lua pase ia le na fio mai tato filo ai 28 Lambie Drive Manukau e ke pasia ia rumo ole fa tau ila lo tato papkiu tato fia ai ile astona ia saunai ma fatu ma le sunga le ataua o le ngalo o lo mo tato tusi lulu fa so tai mai la ia te o le lo fe lo ima fe ve ma lo sau ka ku ofisa e kai lo le mo ma yo also fa ka we fo mo Atau e matatu tusi anga fa vai le o maua i tatu ofisa lima se fulu tala e le to fast food o marka ko fast food e le aso le na launch i tatu fa mo mo Fai la soteo a siata le atau ka father fatu malu ne fefi Book your timeless portraits today. Embrace your culture and create lasting memories.